Samo's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. We often wonder why. But after generations and generations, I'm telling you, it has always been that way. Of course, things don't always turn out the way you expect. Who's complaining, right? Because these waters are not just special. They make everything better. As for me, this is my natural Samo water. The taste of nature in a bottle.
Tātou te talo. Le atua lo whae. Le moni lava le whaisalamo. O eo le atua. O le alofa muti vale, ma le alofa tu noa. Le te rengese lo tua saa o lo alofa o tele lava lea. Mo le tangata. Whatusa fo e whaisalamo. Le mawalunga o le langi le lalolangi. Whapena le mawalunga ma le te leo lo alofa. I tangata e matau ia te oe. O whatusa fo i le wawa mao sae masifo. I lo whaatau mao ina o matu sori ngā tū la whono. O lo alofa lea le atua. Ma lo wha moe moe. Ina ia pale whaatasi lau whanau whaatutua. Ma oe le ola e whawawau. Pafte tele le atua i le nei tai o whou. Ua maleifua mai whanunga le lei tai o lo tuno. I le malosi fau, ma le ola whawhau ina mai ate oe. Ai ale, maleifua mai whanunga le lei o sia matua tuno atoa, mai lava i maunga te tele. Te o lava i se o pito i titi le atua whawhtei tele lo matu ta mai. Maua fōi whasin ngā malosi, whai unga o vai aso. Ia mai se fōi o le matua o uru whale atu. I o maru pa ia e so se whata whai taulanga i te tono lo utuno. Mātou whalongo i le upo le ola. Wa vela valea ma ta iala i lo mātou wola whale nganga. Au mātou fō lau pēa i nei soi fuanga le atua lo mātou ta mai. Mātou te tālo le atua. Ia, fio maia, lo ngang pa ia e taitoru ina au taitai. Au ala mātou usu ngā whono i nei aso ma le amatalia. O le mātou tiute ma le mātou ngā ruenga. Mātou mantua, lau au na pāremia, ma nisi foi o minsta, o i tunu mamau, o na au fontanga, ia o otu i eilu wa lofa maluanga le lei, ta i ala lau a fio, i wha moe moenga uma, i wha taunu ino fontanga ma tiute, ia to e taliu mai fei loa i fia, malau tunu, malau pāremene, wha manuia, tāpua inga si o mātua tunu, mai lava i maunga tele, se i o lava i se o au pito i titi le li ie, manuia le ufafa mo le ufale lo tuno o nei aso i fe au ma ona tiute le atua lo mātou tamai. Wha mangalo lau pāne mene e le ato toa lava i mātou i lumo lau fio. Al mātou te talo wha pale maia ma e wha mangalo mai lau pāne mene ala lava i Jesu Keriso lo mātou li mo lo mātou whaola. Amene. O te whasisi latu a toi am talia nei tau manga whono au whai tū la whono. E whawhelo i atu pa i o parmene i nei tai o whau. Le fio lau whionga i le sui parmia. Le pa i o le ainga kāpeneta. Whapea i tō whionga i minsta lango. Fio foi le te tai le tuangai. Ma sui whono uma o le tātou parmene. Tātou whawhtaia le lofa tuli loa o le tua. Uam whai e ma mori mailo o tō soi fua. Ma so mātou ola lea o tātou toi whisira whai. Mo le whawa wina o le tātou ngā ruenga. Mā lo le usu, mā lo soi fua manuia. E whatalofa atu fo i wharulunga o mta ngā ruenga. Whalapo tutonga tu ma oti o le tātou mā lo. O ma whai on tātou whatasi le nei tai au. Mā lo le lange ma maa. E fol tatununga
ua malefua mai le langi mama ma soifua manuia le paia o si o tātua tunu. I ona tūlanga whaalupe lupeina. E whaatalofa atu lau pāre mene i le nei tai au. Whaatalofa atu foi tō whionga i minsta o leo mai tau atu. Ua whio mai sa atu ua foi le tātua pāre mene o nisi whontang. Ia mā lor soifua mā lor foi le langi mama whaafitai le usfono. A ole se e atu mo le tātua ngā luenga e tusa o pepa ngā luenga. E lava si mta upo fia a fe se upo le fonftalai. Mo le tausinga o le alo ia ma le mamalu o le parmene. O mo le mawina iniso fasalalaunga i fai unga o le vaiaso na tenei. Se fatalanoanga stasi o le au fasalalau ma le fionga le teitai o le ituangai. E le taungo fia ia te au o le fonftalai fa punga fa pea. E mau la le taimi le fono al parmene le lai fai. O i tū o te li o iai, o le awe se le whafonga le atunu, ina nei whapea mai le atunu, e le sia o ngā, mai mau le taimi i le tātou fono le fai. Tātou tia fia o malawa, o le taitai o le tua ngai, o le tō whinga le parmene. Sa ei lava le tatonunga, e tau solo mua le taitai o le tua ngai, o na pui pui le mamalu o le parmene. E ui e le o ian sauno i upu ia, ai o ana sauno anga na mafu ai, o na lafo e lea tu stala upu ia. Mo le silfia le tātou maota, o le alavan sauno to tele tātou taunu manga le vai aso utua nai, o li poti fal tau sanga i e talnoina, o li poti o le paia inga na se ima vai atu nei. O le foi tātou te mauti noa sa ta tau an wha mai a ngā luenga ia, i le paia inga lea na te atu nei. Peitai. E le aise mea na whaia iai. Mai atangi ai whaatamala ni mta whai oi sa tau an whaatino. O lea lau tau mwhailu tātou paia inga wai ei nei lona sfumar fitu. E tango fia ngā luenga te tau ona ilo. Ma o lea wa wha ngā solo i se whainga. E au pito sili o na maninu. O te lapta ia le tātou maota. Awe ese le whaapunga le whaapea. O se whainga whaaporokiki le whaatino e ngā luenga o lo tau mwhai nei. O lewa na o tau matau whasolonga o le whatinonga leo ngā ruenga mai pae inga o tuanai. Ma ua ouro ai. O le pae inga lona sfuma lua, se e o mai pae inga lona sfuma le wha, sa na o li poti a komiti na ilo ina, ma wha maonia, o na tu watu lea le malo e tali mai ai. E le i ilo ina, ni tali le malo e le maota le nei le nā taimi. O le pae inga fo le sfulfai o mai sfuma lima, na mata mai e o na folosia, na o fautuanga komiti. E lei folosia ina, ni saili linga komiti. O lau vai ai, e lei manino, le whafonga le atunu, i le atoanga o ngā ruenga, sa whea ngai ma komiti whaparmene. O le pae inga lona sfuma le ono le ansai mai atu nei, e lei ilo ina manino whapea ni li poti a komiti ma tali al malo. E ave li poti a komiti e tali mai el malo, o na mai leo tali al malo, ma tufa i suis fono. Se i longa lava e tu ina mai se facilitus tu sia, a se suis fono, e fata tau i tali al malo, o na fatu a maua lea o le ava noa facili ai, pe a ilo li poti a komiti ma tali al malo. E le sa ausi foi sa unanga se a suis fono, e pe o le whainga leo tatu whai nei. O le na foi whainga, a whai lava e leise sui tu ina mai se facilitus tu sia i se tali al malo. E lea i lava se ava noa, sa noa ai so suis fono, i li poti ma tali al malo. Se se sila le tātou maota. O leo manino tātou li poti, ma tali al malo fa so longa leo tātou whaia nei. Mana tua foi. E le fa pu fonga sa moa. E te tau na manino, le fa fonga mai le tunuu, i ilo i longa, ma fa ai unga tātou le whaia. E le i titi tupe o lo fa alu ngā ruenga komiti. E whai o tau mawhtanga, o le fa tupe ina o asi singa i savai, i pāsese, o penisini o tāwale, to tongi o whale tani malo. A le fa tupe ina foi o launi o komiti. E a fa fonga mai le tunuu i tua inga fa pea i le aisa o ngā whono lo whai nei. O na ngona i lava leo le whano noa. E le whaingo whea tia o fonftalai ngā ruenga whita o lo whea ngai ma komiti.
O le matawhai oi mata I tū lea le palemene. O lea whaatino e ana komiti wha palemene. A whai o maili poti ni maota. E ta tau na matua swala o pule mailo ilo le lei. E ta tau na sila fia uma usu fono. E usu ngā fono uma le tunu. O lo I tono le palemene le nei. E ta tau fwoi na manino mai e whafonga le atua. Pe o whaafewhea o na alo le tātou waa. I le wāwhenga iei ma le whainga malo. E toi te talo atua I le tātou maota. A whai ele tā pena suis fono im tā upo tala noina. Lafa pēle ava noi sui o lo manatu ma mafa I le wala awina. E soia ia le sau noa tu la fwa I whapea. E le eise au ngā ruenga o lo whainei. E le eise whalafrafo inga ni tā upo lea. A le tiuta lea. O tātou uma o le pui pui ma maru o le palemene. Manuia le tātou fono le nei tai au. La ofionga fon fitalai pe mosina banoa e fa manuru to la ofionga e ho ile. Usai mala usau do ngamale. E nei tai ao le wa mai manino la ofionga. E le ni upo tu stala na la fo mai. Ya sa utali ai. Te le yo le ta u ngalu. Nga si sila ai le interview. Mala utali te le yo ta u le ngalu on fa version te nei. O man mala mai sina fi ngalu ngalo fa tino tonu fa la poto. Ale upua ia le sa no ela fi ona pe o ma tau tula ku ai mai o le upua o le upua to stala na lafo mai na fai mai lan fisi ia ke dei tari ai fa pe sa o ia pe ale ai pa ala tali ta o ala ngalu o fa tino no mal mala mai fa fonga mela tunu inga ruenga ia fa tino le o fa inga ruenga malo na ala tali na to si sila le ai interview la menino ia le foi mai menino la sa no le yo fisi di mai ale ai no se upua fa mole man fa lo ai fa malu do toi pa fa yo o a fo o fa manu ali ai lo fina ngalo ile tu la tai ia o le winga lava lea o le tātou no foi tonu le palemene ia e o lava o na tātou ia sa ili mamalu ia e le o le pau ale mea ia manino fo le tunu ai mai sa ala autostala ia e lato manino fo il tātou ngalo ngo fe nei me le ia e le ai manino lo tala e le o lau fionga e ona le tala. Ia ai wa mafua fo na fasili le tustala. Ia ai o atangia ia usau noanga le tato ngaluenga. Ia fai o lofi na ngalo lea. Leo e sau no manino I lumo le palemene. Ia tato fa pena na fai. Le tiu te ai o le whangftalai e le ma fai na tuua se mea wala ngona le whangftalai. Ia ua lava le manuia au luma. Ai mesi al whawhongfonga mai le tunou. Tuna tu pepa. Mua. Pepa le palemene lua felus fululua pa lua felus fultolu numero se lau fitu sumal tolu. Tali le malo il pepa le palemene lua felus fululua lua felus fultolu numero iwa sufa. Li puti le kumite tu la fontu mau, ta uptau whainga palota, ta sanga muto finga falfawai. I le pepa le palemene lua felus fultasi lua felus fululua numero lua fultolu. Li puti fal tau sanga le official loi sili. Mo le tau sanga fal tupe lua fes fluiva lua felus fulu. Al falo alo lau fiong. Ngā luenga le aso. I le longa o le ipoti komiti wha palemene matali al malo. Mua, pepa al palemene, lua o tolu, numero lua sfuma tolu. Le ipoti al komiti tupe maua, ma tupe totongi, le pepa al palemene, lua o tasi, numero tasi o wha. Ma le pepa al palemene, lua o tasi, lua, numero tolu sfuma fitu. Le ipoti wha tausanga, fale tupe o le atina e o Samoa, mo tausanga fale tupe lua o tasiva, lua o, ma le lua o tasi. Mua, pui tasi, pepa palemene lua o tolu, numero ona sfulu lua. Tali il malo, il pepa palemene lua o tolu, numero lua sfulu mal tolu. Le poti al komiti tupe maua, ma tupe totongi, il pepa palemene lua o tasi, numero tasi o fa, ma le pepa palemene lua o tasi lua, numero
lua tasi, numero tasi o wha, ma le pepa le pale mene lua o. I lau fionga i le whonga whetalai o le maota. Ona ua momoli mailo so i fua maua ma le langi mama. Ai ale mamanu i lau pale mene, ki o lau fionga i le. Sui pale mia, minista o lau kapineta, e afi fio minista lango lango, i wane i le tu le fio le, fionga i taitai o le tua ngai, ma fai pule malu uma o le pale mene, o le fono usu Samoa. Afi fio fo i fau nulunga o mtanga ruenga, ale malo ai afa la po tonga tu maoti le fa fonga anga Samoa tupu matamali iso se tafa o le nei la lang ai ale pa ia o saunei Samoa pot sua la sunga i fa fengainga ta ilangi malo fartua ma lor so fua ma lor tapua aftai te talo ma lo foi mo taulanga sitia I le nei tae au, mo molia I lunga I whatawhai taulanga, ma tū mawailo na vi inga I a te ia. Lau o fionga I le whonga whetalai. O tū la I atu malanganga whaaloalo I whaatū le lafo. Ina ia whaautangia I le whonoa au, le li poti al komiti o tupe maua ma tupe tutongi. O lo tu ina atu aia na sai li linga, whaautuanga mai unga whono, ma whaalo lava. Falua, sui malu mai le whanga whale se la, whapere sui mai basingano numero tasi, ia mwhasale anga numero lua. Siripo la whamaunia lafo, o e whinangalo e sao nomani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O tapara whionga te te whono, mo le tōra ula wina o sairi linga, whautuanga mai unga whono le komiti. Whaftai, o whionga te whonga whetalai, leo te lenga, o sai li linga le komiti. O le whalitupe o ati nai hae o Samoa. Ni whawaina le tūla whono au tū, o le Development Bank Act, ta si iwa, fitu wha, ma sa toi te wina, I le lua o ta si o, ina ia whaatūlanga manino, ma le ei mata whaioi tō tino, o core functions. E lango ai ati nae o pisinisi tuma oti, e au fi ai whaatoanga, whai ngā whaiva, whai la fumanu, maisi ati nae. O whai ngā whaavae o whaataatia, ne e pei o tūla whono, pei o le tūla whono, le lua o tasi o, ua whaatawa ina ai, tu ina atu o whaunenga tupe mo pisinisi tau tangata ta whao mai mo mai whafo. O pisinisi la iti, whapea foi, le whaataua ua ave nei le au whai whaatoanga o le SASEP, o le Farming and Fisheries, ale atonu. Ngā luenga au sia, lua o tasi iwa, lua o, ma le lua o tasi. Na whaamawina I le komiti, e ui I a whianga na whianga iai le atonu, I whaamai e le ngata I le misela, I whaai unga o le lua o tasi iwa, ai o le ngonga o a whianga o le COVID-19. Na muri mai, pe tai o lo tūlanga le lei, tau mo whainga al wharitupe, e tū mau pēr tari tonunga o le wharitupe o ati nae. O le asi tia o unanga mga luenga whatino, e le isi sifurulua maasina o lumanai. Lo sanga wha mausa li fo I le nei fuafuanga mamau, I le iai pēr o wha malmalunga le malo, e ala I fisosoani tu usao I tau sangata I tasi. E 2 miliona le fisosoani wha mama venga le malo e fisosoani ai pisinisi o maulalo tupe e au ina mai ai e au fi ai to tongi o lisi o pisinisi tu maoti o lo nofo to tongi I Development Bank a Samoa. Fatasi ai ma le fisosoani I tului o nononga tupe. Isi ta ua ma wha mawina isi, ta ua na wha mawina le komiti. Wha mawina le komiti le tū langa o nono ngā tupe tu ua, ua le ngā whatia o na tutongi. Po iai se fuafuanga e wha malo si ai nei pisinisi e toi tutongi e ala tau ai tā lafu wa siria ma le ono masina.
e le toi whaamawina se vai ngā tupe ua tutongi. Na whaamaunia le komiti o le vaitau nei, ua leo toi whaafai ona o le ongonga o awhianga o le whaamai. Ai o loo wha ngā solo whaataritanoanga ma pisinisi o loo nofo ai tā lafu i le wharitupe. E leo whaamarusia lea tūlanga, se ia vanga nā o toi whaafoi le whaatula i mai o pisinisi i se tūlanga so longa manuia ma toi tatala whi malanga inga, ona toi whaia le iai o se isi fituna inga. Ai mo le teimi nei, e le i whaapawhala ina. Ai o loo tuua wanoa pea se ia toi whaafoi, se whaatawa inga whaapisinisi i tūlanga sai ai, a o le i aria e le whaamai. Na whaamawina le komiti, le tāua lo la tau au nanga whaamama avenga, e ui e leo whaamawina se si tangatele i tupe maua, ai o le anganga whaafitai o le komiti, o loo mawhai lava o na tu watu tau au e langolango ai ati nae, a tangata lau tele o le atonu, whaapea ma pisinisi o loo tau ati ai. O le itu tāua, ia tu ina atu le fisoaswani whanonga tupe, ai ia ngā whatia o na tongi whatasi ai matului. Na whaamaunia le komiti, o loo tūlanga le leiri toni inga, o nono ngā tupe ar wharitupe o ati nae, ia tonu mamau. O loo le leio na mai tauina o la tau no ngā tupe, mo le tau sia o taimi whaatūlanga ina, mo le toni inga o no ngā tupe. E alo fiai le tele o turui i lunga o pāleni tongi. Whamatalanga o tupe ao te lenga o tupe maua, ma tupe whaalu. I le lipoti whaale tausanga lua o ta siiva, lua o. E iwa te si male whamiliona tupe maua ale whare tupe. A e fitu te si male tasi miliona na tupe whaalu. I le lipoti whaale tausanga lua o tasi. Na whamawinai tupe maua, e lima te si male 5 miliona. Ai ono te si male 5 miliona tupe whaalu. Whautuanga mua, e whautuaina le komiti, whare tupe o ati nae. Ina ia mata i tūle lein no ngā tupe tangata tai tō tasi. Ma pisinisi e leo toi ngā whatia le tongi ina. Ai o lo tu awa noa pe iai, e turi roa ina ia tongi ina la tau pālen tu ua. Pe ato e so longa manuia tu langa o tamau a inga, pe ata tala vavau. Ina nei manatu, o se alofanga ai ia whamae ar tongi ina o no ngā tupe tu ua. Whautuanga lo na lua, e whautuaina le komiti, le wharetupe ina ia sila e le whaatinonga, e mawhaiei o na taofi ni whamanuianga tau tupe, o lo o maua i whamanuianga le malo o stimulus package. E tongi atu i pisinisi, ai maise o wharetai le malo, i e te tongi ei pāleng tu ua, ino no ngā tupe. Whautuanga lo na tolu, e whautuaina le komiti, le wharetupe o atina ai, ina ia sila i awala e ngā lulue so o tau au ai, male matanga luenga o tupe, i whaamanuenga tutongi, atu i pisinisi, ina ia whaise fua ta i 5% e tutongi ei no ngā tupe tu ua. Ai whaamautu watu leisi 5% e whaawau ai pea tinae. Whautuanga lo na wha, e whautuaina le komiti le wharetupe o atinae, ina ia whaawau pea, ona tu ina atu whaamama avenga i turui o nono ngā tupe mo tangata o loo whaangaina le au nanga le whare tupe. E tele ai fo i tangata e tō sina e whaatino ni o la tau no ngā tupe i le whare tupe o atinae. Nei ngā whono, i le mai ai o ilo ilonga le komiti, na whai ngā whono ina ai e whautua ina le whono au au whai tū la whono. Ine ia whaamania, pepa le palemene, lua olua tasi, no mela tasi o whaa, li poti whare tausanga le whare tupe o atinae o Samoa, mo le tausanga whale tupe, lua o tasiva, lua o. Pepa le palemene, lua olua tasi, lua lua, no mela tolu fitu. Li poti whare tausanga le whare tupe o atinae o Samoa, mo le tausanga whale tupe, lua olua tasi, ma le whaalo lava. Malo whaftai le saunuanga mamlama lau whionga le te whono. I sai le ringa ma whautuanga me ngā whono lau tō komiti. Ia awa le tātou wharetupe o le atinae. Malo whaftai, malo ngā lulue. Ia o tāpā lau whionga le minstau wharetupe atinae.
Lau fionga ona po muripola ana rosa ale murio ma lo malanga manuia. Tato whelo e nei tai fo ma lo lava. Hata ilo fionga le fonga pitalai. Patalo pats fo ilo fionga ia mai se fo ile fionga sui pale mia. Sa fa inga minister kabineta. O ta ita ia le tuangai ia mal pa ia o tato pale mene. Ia masa moa wa poto fa malol so fua. Ia lau fionga le fonga pitalai. O te tō lau wina le tali le malo. E whaatau I whautuanga komite o tupe mawam tupe tongi. E peo na folasia manino nei el tai fono. Peo leana whaailo le fionga le tai fono. E whautuanga na tu ina mai tu sai o le lato ilo ilonga. Ia o te fifia e tu e whailo atu ia tato whautuanga ia e wha. Ia e mai se fo Itali el tato malo. Whautuanga mua. E whautuaina le komite o whautupe o ati nae. Ina ia mata I tū le leino no ngā tupe tangata taito atasi ma pisinisi. E le oto e ngā whatia le tongina. Ai o le otu waba noa pea iai. E tuli loa. Ina ia tongina la tau pāle ni tuua. Pe ato e so longa manuia le tūlanga le tamau ainga pe atatala babao. Ina nei manatu o te alofanga. Ai ia wha mai ale tongina o no ngā tupe tuua. O le tali e le malo. Wa wha mawina le whautuanga le komiti mamalu. O loo mata I tua le whale tupe so soani wha maa avenga. O loo wha matu atu I tangata taito atasi, ma pisinisi, e pe so soani ai I afianga al COVID-19. O loo wha mua le whale tupe le tutuli loa tupe tutongi, mono no ngā tupe ma tupe tuua. Ina ia mauti noa le tutongi ina, e siti ai tupe maua, ma le tūlanga le leo no ngā tupe wha mawina. Pautuanga lo na lua. E whautua ina al komiti il whaletupe ina ia sila se whaatinonga. E mawhai ai ona tā aufi ni whaamanianga tau tupe. O lo o maua I whaamanianga le malo po le stimulus package. E tutongi atu I pisinisi. Ai mai se whaletale malo. Ina ia tutongi ai pāle ni tu ua no ngā tupe il whaletupe. Tali al malo. Wa whaamawina al whautuanga al komiti mamalu. Wa tu ina atu tau sanga al whaletupe le malo. Ina ia vavai ese se vaenga o whaamanianga tau tupe, e tutongi ai tupe tu ua, ma whaititia pālenio no ngā tupe a pisinisi, ma whale tali malo. O loo whaamawina no ngā tupe il whale tupe. Pautuanga lon tolu. E pautuaina al komiti il whale tupe o ati nae, ina ia sisile se awale ngā lulue se oso tau awai ma le matanga luenga tupe. I whaamanianga tutongi atu I pisinisi, ina ia whai se fua, tai 5% e tutongi ai no ngā tupe tuua, ai wha matu atu iai leisi 5% e wha awawai pēa ati nae. Tali el malo, wa wha mawina al whal tupe el whautuanga al komiti mamalu, ina ia tau sanga ina mtanga luenga tupe, e bavai ese 5% o wha manianga tau tupe mai so swani al malo, e tutongi ai tupe tuua, ma wha ititia pāleni o no ngā tupe pisinisi. Ma whale tali malo, lo wha mawina al whale tupe. Pautuanga lo na wha, e pautuaina al komiti whale tupe o ati nae, ina ia wha awau pēo na tu ina atu wha maa venga, I tuluyo no ngā tupe mo tangata, o lo wha ngā ina le au nanga al whale tupe, e tele ai fo I tangata e tō sina, e wha atino ni alato no ngā tupe, I le whale tupe o ati nae. Tali le malo, o tuluyo al whale tupe o lo wha mawina, e pito I mawalalo, pe a whaatusitusa I whaletupe. O loo whaawau pēr whaamama venga I tului tau wala mai so soani ale malo. Ina ia si iti ai a wanoa, mo tātou tangata, e whai ai no ngā tupe, I le whaletupe mo ati nae. Lawa fionga I le fonga whetalai, tu ina atu ma le whaalo al tele. Malo, sa noa I lau fionga le minsta o tātou whaletupe o ati nae, mo le tali manino fo I al tato malo e tu so whautuanga ale komiti. Ia, ua maua mano le tato mauta, ia, o se sui e fia sau noa, tu so lipoti ma le tali le tato malo. Ia, tu le mai lau fionga te taile tuanga. Aftai, lau fionga I le whongwhitalai, ia, ua tato iei whaatasi, ma lau fionga ni tai au le taulanga fo usi tia, wa fa malo foi ma le fu mai ni ta fo fa o ina ta to nga wenga ya
pe foi le tapo mai o le tatou tunu ia fa malole lau tau tapo inga ia le vangalo ina foi tapo inga le tu papa ia o lo fa no manu e wase manu ia o nei matai au ia pe foi le i tu paole au fa renga le malo fa lulunga mtanga renga la to hoi tau pati mai ia fa malole nga lulu e fa malole la long su nga renga tatu pa ben e wale tatu sa e fa tele ia nei taia lo fionga fo fitelai ia fa talo fa tu su ko fa fenga mal fa tu tatu fa tasi nei taia tapo ia tatu nga renga ia fa malo fa ftai o toi au dia mai nei tai au fou mori mai le tuolo to soifua ia va pe foi so mato fo yola tam faienta to ngaluenga ia ele u marfie tu la et pela o fionga pe a fo lava yaso ia fa nei manato no tau te lo nei ngaluenga ile me fai on tu ua ilalu pe fa fia ia tu langa e ma moli foi fa mause fa ftai au foi ngarunga malo me se fa lu ngom tanga longa pulenga la to foi fita itunga inga luenga pe on vala wina ila to ele tua la o fionga fong fitalai mata wina tatu ni poti fa tau sanga fa tupe atina ia e tele lava le loan portfolio tatu fa la tonga po tatu fa tupe lea se la fa su matasi miliona sa ile ina foi vai tau tupe uno noa tu tua mo atina ia pawale vaenga le pe e matauina ila wa ai tawana o yesina fautuanga fo nei taiau ona ole matau atu e ono sulfitu pasene o nonga tupe ava tu tua olo ave mo fatan malo ia fatan malo na lua pasene o la tolo no fa tupe ai ono sulfitu pasene o le tupe al fa tupe o la no atu la fa le tonu nal mele to tutilo tu ai ono fatan malo ya sa fia te del covid man fa ma ya la pe o tau fa le tonu ai isi le vai tai milea pe ona matau ina li poti fa tau sanga le fa tupe atina ai pe e tau yese manatu hoile e si sida tato malo e se fainga vole e se mai mo me nonga tupe ia fatan malo mai le fatupe atina e se si vanga fa pitoa po se vanga fa pitoa le officer tourist e po se si fa la putonga po se vanga de Utah po fe tu ia ndonga tupe ia mo tourist mo me fatan malo ona e fa wa fa ina tele le fatupe atina ai fa va no tupe ia mo ati na e vo ia nei tangata lau tele me sala me tau fatoanga e tula tōranga tau fatoanga walo mana mia vo ia la tau e lau fai fatoanga me spisi nisi laiti ia so soani mai tupe ia ai sila pe se fainga tu e se ai mo fatan malo ono fatan malo e fai si te le te lo nonga tupe mana mia la tau ia ma avatu ai ale tele o tupe ale al tatu fa tupe atina ia e pe la le tele se vanga tupe e fa no mo na ia tina elite ia la fionga fong futelai ia pa na se manatu e tula e tona le mata o tu e le tulanga le alo tula i tatu fa tupe atina e fa lo ia manuia ne as fono Alo, aftai mo fautuanga o le ua. Fafong me foile, min stam te telefono, me se foi pulenga fa tupe atina e wale anga iluma. O le foi fa lap ton tau o tatu tunu ia wa manol tatu mota mo stasio sui fi sa no ia si tu mai lo fionga sui malu sat pete Haftai lau fionga al fonfetalai ia fa populava le haftai le tatu tau lang si tia ua e si nei tai a fou ia le fei foi se tala sat pete mo lava on fatulou tala foi le pau tatu mota nei Viole, lai tuole, sui palmia, ya mat kabinetta, sen foi le malui, mistano lango, sui fo fatalai, ya malei foi tu le fio atule, ta io le tu ngai,
sui malu umal parliament nei ya atalo fat fo I tatu malo lo tatu fata si male nei taiau maua ya fa fenga inga malo fal tua fa malo le tam po mai male fata si me fo le nei aso moli mawina fo ia ngalu ngal fonta atalo fo I te tai ole tatu tanga luenga malo lava walu nava yaso tatu fatasi ia o tuanga luenga I ofisa o to afio mai fa malo lava no sai o tu le atu la ufionga au te re so fata lo fata tu malo lo fa lo mai ia ta lo fati sa petea a me se mato komiti fa foi ia stai be lu mata to felo ia fa malo lava lo to tap to poi mai ia il semana tu tato tu malo il fontanga al parliament nei o tu le atu la ufionga o mea de tilo ia I li poti nei sfuiva lus tasi de ua tangia mai e ave ara o la o fa malo I tanga luenga taimi ane pe no fa isi foi tato li poti sa taloing o tausanga sili ia ona fangata tausanga I tu lai mai ai le pa wi lo me sela saudo markovic mai sela le tanga luenga nei o ati nai fa tupe ati nai ona si sit foi I pe no sa no le suimano le te leo il paseneo o ila tone ye tupe le alui e ati nai o fatal malo so o toi ma fa toanga o ati nai ne sili o na fia ile tulai merkoviti na matua fale nga ina uma lava tupe maua mai se al turisi ale lava ma tau le fai uma le o le tau sanga le subiva lu sfulu fa pe fo lu sfulu sutas o le lava mo le mawina le maua tupe le fo ina mo le mawina ele komiti de la to fa malo ile le lei pulea ma le lei o le fa ngoinga o le portfolio foi a lea mtanga luenga e ui le fainga tasa iai au lea la vai e matau el komiti le ai o lai sa le lei lava fa malo atu I pulenga foi na foi le tau sanga ia tapsia o le lava foi a tato foi tau isi lipoti o fa wa wa pea ai a pea fai uma fai ona tou ngaru lue taimi sidi nga fainga ta a o lea tu le mai o se pulenga le lei fa foi ngo tupe ma le lei foi le fo foi na nga lu fai e o lalme la le fai sta usanga il wa pat to fo il dato tu no ile to ofile mu ile uma to le fa mai le si vanga le o te fia tau talai lo fiongo le fo e manino mai de le poti ale komiti o le susu anga le komiti e winga I nonga tupe tu ua pangatale tong al fam talanga le sa ua le matanga luenga ona le taimi nei o lo o fainga tala vale o langa tangata mo pe business ona o fa mai ma le sa tu ua vano ai o se el nai maudunga I lo o sui la o fionga e iai taimi e social wild tu fai gamalanga e iai taimi e saunga le muai a le taimi la social wild I o ia te ai atu iai tangata tato nu fai nga business o I fan tupe nei a fai la le tu na I le manatu fan tupe I longa winga ia e o ti ana I tu lo mai business la tia e tau le lava tupe e fuai la tonga renga pe a fai la le mo se nonga tu e fa tai o le uta le porto I e fatala a vai tu fa pentale o langa ona se meu tu le mai tu fa no e tatu tangata a wa ia e le fa pe o fe a o e tatu tangata e tu mau pe sa mo tau tu fo ia o la tu fo nei a to le le te mawaina to tu la I mai lava ia to nga ru e wala tina e sa mo me le te fa tai a trai
i pulenga. Ia papai foi komiti la to na malama i Italia ale matanga luenga. Tu wa no ina tangati. O lo ia ile au tuanga la ufionga ile te fono. E fa tuanga i fa pe e vai i kama dianga foi stimulus package. Ona ese mai lea to tongi ia no nga tupe. Ai la to ia fa le tonu la to no nga tupe le fa tongi. Te mi fenga tane. Ele awaila lo suile ile manatu le la ufionga. Ele awail tu langa lea. Ese ale nganga na fai ele stimulus package. Ese le nganga. Ina ifa nga yo ia ina pisinisi la ua ilalo. Wala tau lava tau wau lava ina le mafai ona ola. They're struggling to survive. Nela na fai ele stimulus package. Ese la le nganga stimulus package. Ese al fai ngoi talafu ia le. No nga tupe ule fai tongi. Pena tanga luenga he ola towe. Ai awale amai fu al family nga batul ma. The spirit na batu wile stimulus package. Le amai tongi le lo. Ya yoti to ya le ole. Ole pisinisi ole fai tongi nga tangata. Fai nga luenga lai fai nga luenga la bo le tau le mo ni tong. Ole nga stimulus package la fu na batu. Ale ole se mai. Ina be tongi tu o tu pe al to malo. Le la to e mai tu pe na batul malo yo. To e mai tu tongi to tu pe. Ole benda le awai lo manatu ile. Ile sto si sile yai ya a fai lava o isi tau sanga leo sa ulu mamai ya tal sia o yese to nga pena al menai e ma ne fa tuanga le 5% de lai to inga tu langa lana amai na se vaenga pe a fai ya mai ale nganga ile stimulus package e esse mai lava il melele o le to ino ai tala fu malong lo fionga fu talai ya onai manatu ana nai manatu e po e foi tato hontanga nei taio ia e na isi maratu ia te ngona ole au nga toalava ole mole faftai tanga luenga ia ole taimi fengta ia le la mantu tu le mai tau avel tato tanga luenga tel tangata o tato tundu o lo fa moi ia te utou tangata tau ati nai tangata lima vai na ina le tua ia ia manuia tele alo fonga plai manuia tato futanga nei taio si fua Malo, saunoa, sui mamalu. Ia, whaftai fui mo whautuanga, o le u whafofonga mai, le whionga minsta, ma le te tefono. Ia, o le asisi le fwoi ei le tu so whautuanga. Ia, si tu le mai lo whionga sui mai vaisi ngano numeritas. Whaftai lo whionga le pongfitalai. O fwole nganga whaatalo whaile, beia fwoi ole, ba le mene ua poto ele nei tai au. Na tola tatou se e leo sa pe ona e te tala le langi ma fa noi fo ile nga le tua ia e fa tasi fo I tawol manga le parlemene fa talo fo I sui mamalo le fisili ulengo tatou malo e mi se fo yo au na to tofia le tua o tatou poto ile nei tai au Lau whionga le whongwhitalai e tua tue mana tua au taimi o whautuanga. Wa e peo manino le leile tūlanga o lipoti o lo whapeo na iloina ia o lipoti ua maea. Ia e ngā fo ila tātou tā liliu ile nei tai au. Ia e tapu e fo I finangalo le whainga malo ua whapeo na tutofi ile nei tausanga ma le nei paia inga. E fau ai ia solato finangalo ile anga iluma ia o le tatou parlemene ma le tatou atunu utulanga pe ona fata oto ni tao manino io ko functions ale for tupe pe ona fata oto mai le lipoti fa tai fo ile fionga le ofisili ia mai se fo io le pulenga mtanga luenga yo manatu ele faingo fiela o tonga luenga sa o tou Feta ia I taimi whaingata. Ia manatu e tele fo I se le sona sa o tau maua. Ia mai taimi whaingata e pe ona. A whatia ai lo tātou watunu. Ia I tūlanga I whaamai. Ia malea whaina o le tamau a inga. Ko functions ale tanga luenga e pe ona whata oto lo manino.
lo manino mai fo'i le suinga e pe on whaatulanga mai le lua fesfulu e pe ona. Toi whamatu ua tuai nei vai ngā tupe ia mo lau whai pisanisi. O ina le tauanga ia tuai se fisili lau whionga ile. Te whono, o le tūlanga fo'i leo leo whainga ono no ngā tupe. Ia e tu uina atu o le ale max. Le ale te leo le no ngā tupe. E mawhai ona tu uina, e maita uina i tutono le lipoti, o te whalua ina le whina ngalo le whionga ile. Te itai o le itua ngai, o le tau mwhai atu ese se vaenga ina, ia tu uiai tātou pisinisi le nei. Ina ia awane ia whaina i le au nanga nta ngā ruenga. Ia ngai se whamtalanga e. Tasi foi o no ngā tupe sa tu ina tu foi se tasi o whatani malo. Tu tonu o le tātou atunu nei. E le anga le finangalo na whata oto ai. Muna to se tō wha foi na le leina tā pena. Ia ai tātou te le whaitau foi ma fuanga le CCS pe ona iai. O ina le popole e le tā ofi, 5 miliona. Ia pe on tu ina tu se tasi foi o whare tari malo. Ia o le nale anga i ele langono o le ale te leo le nunga tu pe tu ina tu. I whare tari malo. E pe tā ua i lo uia sui su fono. Ina ia mawhai ona mana malama le tātou atunu. Ia i le tūlanga o lo o ia i le taimilea. Ia ma se vaenga fo e tu ia i whare tari malo nei. Ina ia uani to ia whaina le tūlanga fo i. Ngā ruenga le fo i mta ngā ruenga. E pe e fisoso ani tele. Ia i le au whai la fumanu, la au whai whaiva ma le au maisi a tina. E a tina e ai le atunu. Ia ai pe ngā whaina ono nei maenga ia. Ia o se natu lea e langolongo ina whaftai lau whionga le taitai whono. Ia me se foi o le komiti mamano. Ia mo le lipoti tā pena mai e ale lei. Whaftai lau whionga le whangwhatalai. Ia, malo, sao noi lau whionga sui mamalu. Mai waisingano maratasi po lau whionga fo minister lango ngā luenga tele tātou malo mo le whasoa. Ia, o le fo wawano le tātou mauta mo stasio. Tui fi sao no. Ia, leo mai tau atu ua. Le ise si fi sao no. Si tula me lau whionga te telefono mo tali fo i nisi mta upasala ngā sui mamalu panemene. Ia, whaftai au whionga whangwhitalai mo le awanoa. Ao le amatatu se tali e tusao whautuanga. Le whionga le taitai o le tuangai. Se i momoana watu si whaasaonga le ala o whionga. I se tasi o sui whaasala lau na ave se ina i ungana. O tali na o whaia i mole, mo fisili ale. Na whionga i le taitai o le tuangai. I le tātou tōru se lau fo le one off. Ia, o le ana au mai lunga o le upenga ta whasala lau o le tātou lua api e le mawhai e le mālo o na whaatino o le tūlanga. Mo le swasa onga o le tūlanga le ala o whionga. O te itari atu e le mawhai e le mālo. O le tari no tu inatu. E se le taimi e tu ina mai ai lau whautuanga. Ai ua ave se lunga le tātou. Langa lai whaafonga sa moa. E le leile whaasao whaamtalanga ni ave se whautuaina ai le uso lea na te. Si tautua ngā. Whai pena na tilo matanga ia ile matanga luenga na fionga te mai tai pole mal matanga luenga awale anga i luma o le tulanga ile lelei o ati na e o siutato tonu malo fa aftai fa malo fo i la o fionga la tafi mo le fautuanga manaia fa tasiai ma siau na fo i tu mai la o fionga le tai lima sfupa senele te le o whaamalia ina ilo whingalo. Mō le silafia en mamalu o le tātou whontanga nei.
o le mafuaaga na sa faatalanoa me le fioga lie tamaitai pule ma le mamalu o le ofisa sa matou faatalanoina i tulaga lea o le mafuaaga na fai ai le tulaga lea ona o le matau i le tele o tupe na faapena na tuuina atu i fale tupe o i fale tale malo e lea te leʻi faatinoina se galuega faapea tau improve o latou hotels e ai se mea tasi na faia i tupe ia na avatu e le malo faatasi ai e lē o tutua foi se vaega tupe i latou noga tupe na faatino pe o le mafuaaga na o tilotilo ai le komiti e fai se faiga ina ia faapaleni ai ave na le 5% ua lē vaai atu le e lē o iai se mea e lē o iai se atagia o aliali mai le faatinoina o se leni ia na avatu i tatou faatalimālō ia pei o se talina i lauafioga e manino ai le vaega pe o atugalu ai lou finagalo o lauafioga ia o le fesili a lauafioga niuava o loo malo faafetai mo fautuaga a o si tali atu i nonoga tupe ia te fesiligia po le ale max o tatou noga tupe o faatino ia o le tulaga i mea o noga tupe ia faletalimālō e pei e faalagolago lava ia le tupe nono i le pei o mea masani i le value o lau aseta po le hotel ia ma tilotilo ma tagatagaʻi foʻi i le tulaga e mafai ona service le loan mai pei e faapena ia le tulaga o le mea tauatina e uma le tatou tulisi e ono suluipa pasene o e umia e le tulisi ae 3% o atina e o faatoʻaga faiga faiva ma isi pisinisi ma aga fesootaʻi i faatulagaina o le 25% o atina e tetele ae 35% o atina e feololo o atina e laiti pei o le faatulagana na o tatou pei o le tali atu le faafesili a lauafioga sui mamalu fioga le niuava ia faatasi ai ma le faaleoina o le faamālō ma le faafetai e tusa o le fesoasoani na tuuina mai i fautuaga ia auā le atinaʻe ma le lelei o si o tatou atunuu ia faafetai lauafioga le fotalai Titula mai sui sat paitia langa leo. Po whamaleina lo finangalo lo. Kaftai lau fionga le whamastalai. Kaftai atu lau fionga le te kono. Ia. Leo upo tula i atu e nana. I whasao atu lo o la o. Manatu na vatu. Nei utile te ena le. Leo le 5%. O le. Kautuanga longa. Tolu na. Leo ua. Abe se 5% i mo fa mo dianga foi al malole abe ya ese mai le stimulus package ole mele ai tau se so manatu ole fautuanga lo na lua le va peta fi tu pedan aba tu stimulus package aba tong yele long ale o to ti lo te tadi al malo ila ipe ole ma o mel tale malo le metono te ape e yese va engole tu pena stimulus package e ma fai on ai le ave uma pe ole tu dai mai se manatu ai am yele lo ale 5% le uti o awai ai a fa pena foi le faingo le stimulus package pe o le o tau mo tale malo ia e fa mali da fa lo su alo fa lo fio alo aftai tono lewa tu le mero fio te telefono. Ia, malo faafetai lava i lauafioga tai mo pea ana ou faafetai atu i fautuaga lelei ia o talia ma le fiafia faafetai lava Alo, faafetai. Ia, se tula mai lauafioga le minista fatupatinaʻe pe se mea fia sauno ai po ua faamaliaina le foi safinagalo e tatou mata. Faafetai lauafioga le fogafetalai teletonu foʻi o le na ua mai a whaamanino foi le fionga fono o le komiti nisi o tali e peo na fsilingia foi nai tu al mauta. Ia e mai se foi le tu. Ta wai na whaamanino te foi nisi o vaenga peo na fsilingia.
Ia e le fionga le faipule mai vaisingano numero tasi. Ia o le ta wal fesili lea tu ina mai. Ia po awhainga pa awai al tato faltupe. E tu ina tu waise tupe te nonga tupe te le. Ia atono whainga pa awai ai al tato faltupe ati nae. E le tauna o vatu luas fulpasene. Ia peita iane ia o le tato nonga tupe lea e peon ta uai se tasi fo e faltan malo. Ia e o vatu luas fulpasene o le tato portfolio lea iai ia tato vai ngā tupe lea. Ia atono nisi fo o vai ngā tā ua ia. Ia e tangtanga ia i fo ia le whai ngā malo le nei. Ia i nisi o vai ngā tau pea o nā savalia pea ia la fuam whai ngā vai e te tau o nā whaatino i nai. Ia e pei fo i o nā maali e fo i sau noanga le fionga le teitei fono le fionga teitai o le tuangai. Ia poani au wala ma fai ai ona ave ese mai tato no ngā tupe ia. Ia tono se tasi na o tau mawhainga fo isa ave iai fo il whataltal noanga ma le tato faltupe wati nai. Ona e tula i mai tato whainga malo. Ia e whai asi na mole o tato faltupe tele o tato no ngā tupe o lo iai le. Taimile nei tato no ngā tupe o patan malo. Ia o se ati na e tāua pe te iane. Ia wa iai fo ilu i tau o tato wha mai ia manisi fo i o whaafi tauri. Ia leo o mai tauai. Ia o tele na le ngā whatia fo e tato faltal malo. Ia matau sa ili ai lapa ni vai ngai tauai o na tau abe sa o ale wha mua mua al tato faltupe o ati nai. Ie te tau o na ave iai wha mua mua. Tūlanga leo le ati na ina o tato whatoanga. Ia ma le tele o nisi ati na au mai tau watu. Ia wa tele na li lifa il tato faltan malo. Ia ai taua ia pautuanga watu ina mai. Ia awa lava il tapenanga il tato safo lau. Mole anga i luma. Ia pau ia nisi o vaenga lau fionga i le Pongfetalai. Alo, tau noe lau fionga le minsta, whatu patina. Ia, ma ufene ngalo i sui mamalu na langa ngā whatal malo. Ia, alo manino ai le vaenga lima tulafono whaltupe o tinae. Ia, tulanga ia. Ia, atono le fua ngā whalsanga mai te minsta, ma le purenga. Ia, atono, wase donga sui mo mo tulafono. Ia, whatau nu oele o nisio. Whautuanga, ia, maloa whaftai. Ta pala o fionga le te fono mo lafa. Awa fionga i le Pongfetalai. O te whātū le lafo, ina ia whaamaunia le fono au, le pepa le palemene, lua o lua tolu, nu me la lua tolu. Li poti al komite o tupe maua ma tupe tongi, pepa le palemene, lua o lua tasi, nu me la tasi o wha. Ma le pepa le palemene, lua o lua tasi, lua, nu me la tolu fitu. Li poti wha le tausanga, a wha le tupe o le ati na e o Samoa, mo tausanga wha le tupe, lua o tasi iwa. Lua o, ma le tausanga, lua o tasi. Kalua, e le sui mamalu mai le whanga whare ase la, a pia fore sui mai veisi ngano numero tasi. Ia o siri pa la whamaunia lafo e whina ngalo, e sa nua mane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O ta pala u whionga le, minsta mo le lafo tali malo. Lawa fionga le Pongfetalai, o te whātū le lafo. Ina ia whamaunia le fono au ale malo i whautuanga al komite o tupe maua am tupe tongi. I pei o na auto lau ina atu. Palua, le fionga le minsta so i fua malo loina, ma le minsta o leo ma whalpipui fisili, o la whamaunia le lafo e whina ngalo, e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Lua, pepa palmene, lua tolu, numero 3 Li poti al komiti al vaenga tau le vā wharoai, il pepa palmene, lua tasi, numero 3 Li poti, whaltausanga al whaalaputonga whaavae tau whatungao, a Samoa, mor tausanga whaaltupe, lua o tasiva, lua o. Lua pui tasi,
Pepa Palemene lua olu tolu, numero valu suma tolu, tali al malo, il Pepa Palemene lua olu tolu, numero tolu suma lima. Li poti al komiti o vaenga tau le vaferai, il Pepa Palemene lua olu tasi, numero ono suma tolu. Li poti faltausanga, al faalaputonga, vai tau fatungao Samoa, mo le tausanga faltupe, lua o tasiva, lua o. Tu le mai lau whiunga te whono, komiti o vaenga tau waferai. Au whiunga le whunga whitalai, o te whātū le lafo, ina ia whautangia le whono o ao, ili poti al komiti, o le vaenga tau waferai, o lo tu ina to ai ana sa ili ilinga, o whautuanga mai unga whonu. Whalua e sui mamalu mai vaisingana numero tasi, sui mamalu mai nganga e maunga numero lua, sui mamalu mai ia ana lofi numero tasi. Siri pela whamaunia lafo, o e fina ngalo e sao nomane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O tapala o whiunga te whono, mo le tōra lo wina o sa ili linga, whautuanga mai unga whono o komiti. Ia, me ia le nei amanoe, le nei tai awe. Whaatalo whatuai lau a whionga i le whonga whitalai. Whaafitai mo le taulanga sitia le nei tai awe. Mo le foi le nganga whaafitai le whaatalo whai le whionga i le sui Palemia, a meise o Minister al Kapeneta. Ia, meise foi le whasenga o Minister Langolango. Whaatalo foi le nai tu o le malu. Lau a whionga le taitai o le tuangai. Ia malu sui malu uma o le Palemene. Whaatalo whafoi i ulo o tanga ruenga. Ia mai se foi o whala tonga tumaoti. Ia foi se au na le tua lo tātou mafuta le nei au. Ia whaatalo wha le nei au. Tātou mafutanga. Au te tūlai lau whionga whongfitalai. O te tūlai lau mali whaaloalo e te tauai e wholasia. Au te lenga sa i linga al komiti o vaenga tau lua whaloai i le pepa al Palemene lua olu tasi numela uno sumatolu. Li poti whaltausanga whaptonga whawai tau whatunga o Samoa mo le tausanga whale tupe lua o tasiva lua o. Mua tau lumanga. Na amata tau lumanga al komiti i le wheloinga ma le whaptonga NAF i le sasuma tasi o mei lua. Na waila whionga le polisili ma le whalaptonga e wholasia lau te lenga o ngā luenga whaatino sa ngapa ti ai le tausanga whale tupe lua o tasi iwa lua o. Lua, au te lenga o sa ililinga o to tonga o ngā luenga whaatino o le whalaptonga tau whatunga a Samoa sa whatuina i le tausanga lua o lima. Ona o le tāua o le auaunanga e te tau ona iai le atunu. Ua whamauina anam tā whai oi autu e pei ona ia i le tūla whono o le wharaptonga whawai tau whatungao lua o lima. Mua. O le tuina atu o le auaunanga tau tongwhitinga whamatoto. Lua. O le whaititia o le whatupla ia o ngase. E a fua ai le leanga o whatungao, tolu. O le tuina ato o whamtalanga ma o ngā mole soifua malolo ina le lei o whatungao. Ua taula i ngā luenga ina ia ausia lana tō whama mau. O le tuina ato o unanga sili o na le lei, mole soifua malolo ina o whatungao mo Samoa. Ai mai se eile ana watau, ia ngā lulue ngā wai i le whaititia o le whatupla ia, o ngase tau whatungao, o le whaititia, o le whafuasei ia, o nā awhia whatungao, ato ai mo le whaauwina o le tuina atu o se auaunanga, sili, mo le tongwhitinga o tangata, ua maua i ngase tau whatungao. Lawa whionga le whongwhitalai, ma le mamalu o le nei maota, e pei ona whasasia i le lipoti al komiti, le atoanga wana sa i linga.
ngā luenga whaatino na mawhai o na ausia malu i tau sa whengai ma le whalatonga e pei ona o tātou matauina o tau sanga whale tupe na whenga iaila tunu ma le lalolangi ma le whamai o le COVID sumaleiva. I sai le linga komiti o whamtalanga o tupe al whalatonga na mawhai ona tu ina mai le ripoti ale ofisa o le pule ma soto sili ma ua fia ai tupe maua. Ma tupe whaalu ale whalatonga NKF. E fitu tesi ma le 8 miliona tupe maua al whalatonga mo le tausanga whale tupe lua o tasi iwa, lua o. E fitu tesi ma le 4 miliona tupe whaalu ale whalatonga mo ana ua unanga e pei ona wholasia e le lipoti al komiti. Tolu, ase singa al komiti lau whionga al whongwhetalai e pei ona sila fia e le maualunga o le nei maota, le isi mta whaioia komiti whaalpare mene, o le whaatautaia o ase singa oversight. Nā asia el komiti le asa suma lua iulai lua, le maota ngase tuai, ma le nofo anga fau e pei ona iai le teiminei. E pei ona whamauina le lipoti al komiti atungalunga sa iai i le nofo anga tuai. Ai mai se fo i tūna mai tauina. E pei o le au unanga tuina e le pule sili ma lau whainga luenga. E mai se foi o masini whapitoa mo le whamma ino toto o nai au tātou tangata nā whia whatungao. Na whanga solo le ase singa le komiti no whanga whauma sa mai tauina ai o se poloketi au ngā. O le atalia i mana onga sa mo umbia e le mautanga se ngase whamma toto tuai ma sa moli mawina e le komiti le tautua a le whala tonga. E ono skul whama sini fau, o lo i le whale fau i lea ua whaonga li teimi nei sa mai tauina le komiti, ono le teimi o le ase singa e le i whaonga ina, a le whale leo lena te tala nei la talata i le whai unga le tausanga. Ai o le whale tuai le sa mātou ase sia ia e luni sa iai, e whasifi sa vaivaina iai, ia e whai le 5 i tun la mo le tangata to tase wha mal totu. Ai whasifi ia e na o le se fulu walu lau whai ngā luenga tausi soifua sa maua i le se singa al komiti, maua ai le wha mauina i fo i le wha malo, le whai o le whaiva i le au whai ngā luenga. Wha i tuta ua na matawina al komiti, mua po kalame wha lau loa mua puipuinga o le a fio o whatunga, lau a fionga le whonga whetalai. E pei ona maua i sali linga o mtanga luenga o le soifua malolo ina. O lo whea ngai mpo kalame wha lau loa, public awareness, ma e au. Ona ngā lulue whaatasi ma le whalatonga NKF, e una ia ma wha malosia puipuinga wha mai, le pepesi, ona o se tase o mafuanga, e a fi ai whatungao, o lo ma o ai ma fam o ai le fam ma toto fa ma wina la o fionga e lua se lau sfulu iwa tangata nu o sa mo na tu ina tuai le au nanga fam ma toto e fast ful valunga se ngase fou na ma ua i le tausanga ma le ono sfulu ngase asi mai sa moa mai atunu e fafo sa tu ina tu iai le au nanga. Ua whamauina foi le ripoti al komiti le tatau ona o tauina ma fau o tātou tangata ina ia tau sisi tau singa o toifua. A wā sa moli mau le komiti ilana asia singa le a fia o whatungao mau o ai le whaamamao le toto. Lua, tau sisi me tau mafa me tau sami mo le soifua malolo ina le lei. E pei ona whamauina le ripoti o lo ile longa al komiti le tūlanga lea, ma se mafua anga ua aafia ai i wha mai pesi, le pepesi, e iai le mai suka o le toto maualunga i ai wha pēr fo le ngungu. E manatu la le komiti aona sila le mtanga alwenga le soifua maloloina ma le whalatonga NKF, i le wha malo sia o ta iala, mo le tau mafa ma le tau sami i vai inu ma mea ai,
E mau ai le soifua maloloina, ae ao na tangai, i le amata o na tauina mai, ma wha malosia mai i a onga tūlanga lua makolisi. I le wha sa ina o nisi o vaenga nei e wha tupula ia ai le tino puta. Tolu, tonga fitinga wha pitoa e ala i fo mai mamsini na ua fionga i le whongfitalai. O le ase singa le komiti e peon wha mawina sa manatu ai le vaenga lea i le wha totonga ina o le nofoanga fau. Ini isi masini fau mo le tautua ina o na i o tātou tangata. Ua wha mawina fo i le lipoti le ai o le nei komiti i le wha wau. O whainga paanga maisi ngase ngase. Mauta ngase ngase i atu nu e whafo. Mo le au nanga ofo ina mai, po sosoani e tu ina mai mo Samoa. Ona i tu wa wha mawina ai whautuanga le komiti i lana lipoti. Ma i le mai ai o i loilonga masa i linga le komiti ma e whautua ina ai. Le whalatonga whaawai tau whatunga o Samoa. Male malo e whapea mua mua. E whautua ina le komiti le malo ina ia sile le wha tauina mai o nisi masini whapitoa whau mo le mautanga ngase wha matoto whau. Ona ola o mai tauina le whaatupula ia o ngase tau whatunga o. Mai lea tausanga i lea tausanga. Lua, e whautua ina le komiti ni tanga luenga le soifua maloloina ni tanga luenga wa aunga ta alonga ma nganuu. E ngā lulu e whaatasi, ma le whaaraputonga i le whaititia o ni whainga, le whaatatitia o ni whainga whaavai ina ia tausisia le soifua maloloina ia aunga tūlanga lua. Makolisi e ala i mea ai o lo whaatauina atu mo whanau. E whautua ina fo e le komiti le malo ina ia silisila e whaamalosia ai te tai o nuu mawhioanga e kalesia e maise o mātua ina ia taula mua i ngā ioinga ma whailele ina whanau ina ia tau mawhai me ai pāleni ai maise le tāua o le whaamalostino. I ngā whono ina le komiti palemene al vaenga tau le whawhialoai e whautua ina le whono au whaitu la whono ina ia whamaunia le whautangia lana li poti ma whautuanga i le pepa al palemene lua o tasinu mela ono sumaltol li poti whautausanga al whaatonga whaavai tau whatungao a Samoa tausanga whaltupe lua o tasiva lua o ma le whaaloalo lau whio. Alo, paftai, tau noa lau whionga te te whono, tu sa le tolo lawina. O sa i linga mwhautuanga, ia mali ngā whono lau tu komiti, le whauwhafonga le pai al mauta, ia i le tūlanga who lau tu ngā ruenga sa tu ngā rue, ia malo paftai. Ia, ta pālau whionga le minstāo soi fu malo loina, mo le tari le tātou malo. Au whionga le whongtlai. Au te tōlau lauina tali al malo. E whātau i whautuanga al komiti o le vaenga tau le whawhialoai. E pei ona whola sia manino. Nei le tūla whono. Tai te whono. Whātai. Ia, tūna mero whionga mesta. Whāwotai le tātou malo. Lau whionga le whongtlai au le i whaia se tala winga i tali al malo. Moli le nganga whaafitai. O le alawa ua e uia ala manu le tai au. Ia ua le vata puia ma le tua ma le tātou pālemene. Ia ua e whangota fo il tai o atoa i le so. Ia e maise le mamalu o le nei pālemene mamalu. A o le i whamautina le tali al malo e mua na o whaafitai. Ma whamalo. I le minsta sa tula i mai le vai tau. Fionga i le minsta vai malo ki kistaos. I le luafe suliva. Te io o le luafe lua sifulu e pe ana ele ni poti. Ia mai se luafe lua tasi na fai wina. Malo whaafitai ngalue. O te tonu e le whaingofia tiu te mwhaiwa. O mai tawina fo i le pale atu, i le whaingofie, a whaina lo whatunga.
o le tangata soifua. Pau ale mea tūlai mai, ia ua mate le maliu, ma le oti. E au te whaaftai, i lau fionga i te tau aveino ia tiute, mai le nāwai tau ia mao loo whaawawina pēr. Moli whaaftai nu tanga luenga po o le pulenga, tai te whono, komiti whaafoe, mai se le pule sili, ia ma le tātou au whainga luenga, e le whaingofia le tau tiute, ma lo tu whaiva. Wa a wha le tonu loa le fisota inga o whatuna o, ma mana onga, pei ona iai, ia o vave lava ona, wha le tonu le tangata soifua. Le mawhai, e si tangata, ona ia wha tautei e fufuanga, pos poto, o te tonu, o na o le atua, e wha wina, lo tō mamalu, i tiute mwhaiva. Lau fionga le whautuanga mua le komiti. E whautuaina le komiti le malo ina ia sirisila i le toe whaatawina. Mai o nisi masini whaapitoa fau. Mo le maota ngase whaamatoto fau. Ona o loo mai tawina le whaatupula ia o ngase tau whatungao. Mai lea tausanga i lea tausanga. E whai al whautuanga le komiti. A ua o atu fo i whautuanga al mtanga ruenga. Ia mai se tūlanga i pi o ni ai. Paoloi nai ia le tātou whale mai whau la sulu iwao te sepa e le ono sulfa nei mene ua avesein tolu sulua masini i le whale mai wha matoto whau lea a le tolu sulu lea ua masalo se vai taimi o mea ia uni ia ua taunu mai o lo i le vaole vaenga le tupe matanga luenga i le whaanga ioina a le o pasia le kapineta ia le winatu le komiti malu mal te fono o le o ausia le fautuanga matango fie o le tolu sula msini lea ia o le atoa le onu sulua msini i le tātou whale mai ia mai foi se sirisila pe ia inisi msini mo salafai ia po le toi oka mai oni mea fou mo salafai ia i le anga iluma a lo manuia mea uma pe ona iai ua o wailu peina le saunoanga la fionga le minsta ia te tonu foi o lau mtanga luenga le tasi le mtanga luenga taua mai fia whaafonga fo i ele mamalu le tunu ia mo whaangasolonga o i ele manatu nfo ia o la whaawau lau saunoanga au i ili ma le matango fie pea tatou te liu ma le tatou malo longa o le taiao me le whatati ese ngā luenga funo au mo la malo longa masani o le taiao Usar
Ai a oe ona tausa ili se tupe mō maliu. Whai poiponga, a onga le whanau. Ta avale, ho o se whare fōu. Yes! Maua lona kapa, wa vili makei le wa maua. Kope mangoele ka pungia, kope riro pen maua ngi. A whio mai nei loe le Federal Pacific Finance o so mana onga tau tupe wapi. Oi le. Ah, saka ko le whainga ruenga. Federal Pacific Finance, serving Samoa's financial needs.
te whaasisi latu ua toi am telia nei tau manga al fono au whaitu la fono. Pa marolo sa il pa ia o tātou pārmene, ua mātu I whautani ngā sua o tātou maota, e fōta tununga ua mau whaasini ngā malos, il pa ia o pārmene, whaua wadu tātou ngā ruenga. E whaatati ese tātou tau manga mo le malolonga, lo sa ungoa le fionga le minsta sui fua maloloina, e tōlau lau tali le malo I whautuanga, al komiti o le vaenga tau wa whalai. Me leo tāpā mal whalalo fionga le minsta, mo le whauwina o le tōlau wina o tali le malo. Lau fionga le whongwhtalai, mori le nganga whawhitai o tātou mōle nei tu aso, mai se le pale au le talinga le sua le tātou morta, mamalu. E mai se sui sifona uma. Ma lo whawhitai. Ai la au se eloa I le whautuanga lua al komiti. Whautuaina le komiti mtanga luenga le sui fua maloina. Mtanga luenga wa onga, ta longa maanga nuu, e ngā lulu e whatasi. Ma le whalaptonga, I le whaatatitia o ni whainga whawai. Ina ia tau sia le sui fua maloina ia onga, tūlanga lua, ma kolisi e ala I mea ai o loo whaatauina, atu I whanau. Ta ua I o lea whautuanga. Mai o lea ua lewa o na whaatatia, e mitanga luenga ia tūlanga I pei o na iele whautuanga, ia mai o loo tūloina ma ia whamalsia. Ai team nei o loo ua whaanga solo pol kalame a sui fua maloina, pe on tau whaafonga I tala o lau whanua o le tātou atu nuu. Ia ua amata o na malosi a se singa I whale aina, se tulau. Ia mai se nisi o a onga o lo lātou whaonga aina, le tele o tau mawha le tāla whengai, mo le soi fua, o alo ma whanau. Ia tasi la lea pito la au, ai whawhitai le komiti, mo le whautuanga o lo ua, I ai fufuanga a le tātou mtanga luenga, I ia vaenga. O le tolu o whautuanga, whautuaina e le komiti le malo ina ia sirisila, ini awala e whamal si ai, tai o nuu mawhioanga, e kale sia e maise o matua, ina ia taula mua I ngā ioinga, ma whaafai le ina whanau ina ia tau mwhai, I mea ai paleni, ai maise, le tā ua o le whamalstino. Tā ua telele, whautuanga al komiti. O lo iai pol kalame o lo whanga solo, e le mtanga luenga. Pe o nei ai I nā tau sanga o tuanai, e ta ua o le pen whasamoa. O lea pol kalame whatupeina, e le World Bank, ai maise New Zealand, Australia. Ina ia whaaluina pol kalame nei tua I al tātou nuu, mai tū malo. Ina ia tau mwhai, ia le tau mwhainga po o le puipuia, hatili, o whaamai le pisi. Wa le silfia nei mota, o whaamai le pisi nei pe o toto maulunga o le suka, o tele o whaamai whapena. E mafu ai o na o le tangata, I le whaale tonu o whatungao. Mo le silfia nei mota, o lea ua tele tu malo ua kawaina lea pol kalame, o lea ngangal pol kalame, ina yo atu I tua I nuu mawhioanga, so ta I pule nuu mali imwhai pule. E maise le au whaingalueng pa ia le tua. Ina ia o ina, le tele o tā so ta I pule nuu mali imwhai pule. E maise le au whaingalueng pa ia le tua. Ina ia o ina, le tele o tā
nuu mafioanga. Nuu mafioanga. Nuu mafioanga.
tunu i mei o whamalustino, ia o le tau mafta tau. Ia lau whionga pia nei vai tau, ia tātou manatu fo i vai tau o tona i atu. Ia o whaoleo lava fo i le tamao ai ngai whape mai o le susu, o le pata, fua moa, o me le ia le soifua. Ia leo a mai ne foi vai tau, ia leo fai me sale le sal fala pai pai. Ia o upula ia o whape mai, ia o whaasa mai po ala me la tali sua lau, foi le info lau. Ai, whaptei ai lo whioga le minsta, ia mai so ele whautuanga o whata oto mai. Ole whangasolonga leo whangasolonga luenga ale tanga luenga inu tua. Ole tulanga foi la le e se si vaanga tau no wha popo e wa leo whangasolonga e pe ole mea ta ua lava lo fio. Ole whaia leo blood test ile mea leo te mai tawina. Ia wau sa whautuaina fo mai. Vai te ime o tau talvou. Sfulua masina whai lau blood test. Blood test la lei loai uma me o mai whai le tonu. A le lau tu mai leona masina. E te sila fiail whai le tonu lau liver, whatungao, meo yelu suka ma meo whapena. Ai pe whapena se whautuanga. E whautua tuai ma malu le tu. Ai me se foi o. Wa ia le sila whapea lai malosi. Ai a whai lau blood test le kau mai ai ngā. Wala kalaka i fale kong lo fotnga. Ia nga fula kong a pe kamaka amaka ka pe ngai foi le sila i li fo mai po ala fa kuanga. E ka ofia ai le yo o kulanga. Ia lo i fale le masingi la wa ye si wo fa longo ye. O fa ku ye fale masingi. Ai ke ai la ko i ba ngai. Pe la lo fionga. I le mea foi la le kau kua koe se kua lalo. I la kou ia o afia. Ua laka i ngā afia po lo afia i koko maulunga. Koko wala au le koko suka. Ia mua vaenga i kolesterol. Ua vaenga umba ngā afia i. Ia le kako whakungao. Lao le whaukalsanga la po e makao le ase. La whainga lau makua. Le maua wala au. O ngā la kou pensione. Ala kala vola ia ele poling. Po ia se so ia. Nia la ko fual au mo be fa penga la lewa ba ko el kai dos fulu. Kai kol se fulu lewa afia. Kausa. Ai pe makai. O le asa silsila ia ele. Ala o fiongale, pistar so fu maloloina. Ia o vaga o mo ia kaunga o ia se sila fo ele. Lo fionga me kanga lu. A fa ele o ia se fa mama venga i fual au. Ai la ko ia o afia suka ma me kulanga fape a ko we e ka fia ele ku fa ku pula ia o ga lewa mai ka winga ia le la ko mai le skol se fu ya ki mga ko lewa o ba se la mo ku pula ko wa fia al popo le ga lo fio ga fo ka lai male mo ka ba ko se leo inga ia ka ko kam fai mo le puia a ma fai on ka fia la lo le fa ku pula ia le o le kulanga le kulai mai ia ale polenga ga mo le ku fa kai mal fa malo lo fionga le minsta ia kel kongwa o lo fionga le we kulai mai foi ia le o mapua lo sisila va o mangi o wala vale mo wia se o kako o mo le ku fa kai mal fa malo lo fionga mis foi le kai fongo ia mal komiki foi la ko fa kuanga ku ngai ia ka ua ia ka ko le kako whakaua kako loko sui fua ma se kako wola. Ia whakakia ngisi o mea whapopole el mawhau. Ia mo leo whafkai lo whiongo whafkalai, mo lea vangoa, ia makuia le whongo. Alo, tau noa, whaftai fwoi mo le whasoa lau whiongo sui mamanu mai si umu. Ia, tono leo whapoponga atu le te telefono e misi fwoi whiongo le minsta. Ia, mo lea ngā iluma o le tātāfo e o tātou whatungao. Ia, lavanone stasi sui, fia tau noa. Ia, se i tūlai mai lau whionga le minsta o a onga, ia ntotule lavanone lau whionga sui malu mai whasala ngani mero 5.
Tu le melo fionga minsta. Lau fionga le fonga whatalai. O te whanoi atu le fionga le minsta o soi fo maloloina pe mwhauna o fsosoani atu. Lango le whautuanga al komiti. E whai po ipo ma ua ma le soi fo maloloina. Ona whataunu ua i leo ma whaiva. Ia, sao no lau fionga le minsta. Whaftai. O te mantua yaso ia tala ia tu fono al soi fo maloloina o tua e le ngaruenga. E loro le matumtanga ngaruenga o le soi fo maloloina e ona le fono. O le leo a le langona. Ai fo ia ai ngako popo man ngako wesi. O fai a onga. Ai moni la mal fa maoni o ngaruenga ale al soi fo malole. O la wa ai fai a onga le taimi nei. Ai mai se ale tu pauta maita. O le ngata le la popoa. Au matua le ola soi fu maloloina. Ona o le fautuanga numera mua fai mai. E tatau le soi fu maloloina ma le matanga luenga a onga. Ona ngā lulue whaatasi. Mo le tuuina i lalo le wha moele o whatungao. Laua fionga le whong whatalai ma le malo le whongtanga. Ua levon whata avilo ia fuafuanga le matanga luenga a onga. E whaasa ai o na tau mawhai ta maiti mo meo sai mini, ma meo meso malie, i te tonu o lako canteen. Sa wha marosi atu fo i mtanga luenga o nga ia tatauna iai se fruit, ia e mwhaina ai e ta maiti i mai le aso i le aso. O le maa nei ia laua fionga le amatanga. Le ai ma se a onga i le iusta ia mea. Ai whai a, e o mai taimi nei, o si i a koa le ulo sai mingi a le si unga ali i whale a onga ai e tamaiti. O le naunau ta inga o komiti, i aua le i a whaina whatungao, o na mailo la tau whautuanga, e toi whaatau nesi masini fo i e whamatoto. Au te iloea, o e taungata. A o le masini whaingofi, o le toe whapupula tili o le whamoe le o le matanga luenga soi fu maloloina ma le matanga luenga wa onga. Ina ia toe fo ita maiti e a ai ma tau sami i a meise o tātou tangata i mea ai maloloina. Lau fionga fong whetalai, o le masina lente nei sa mātou au e atu manisi min stars tō tolu, il fontanga. O le fontanga e tau o le early childhood development. I lo ma fau whai a onga na uaruma. O le mea mua le ta tauna develop a meo ta maiti. O le a onga. O le ma fau na se e tea. Lo mi mita i awa pia. O le a onga e ta tauna mua. Lau fionga fonga talai ma malo le fono. E o mane le fono. Ma maua i lalo le mea i le a onga lona tolu le a onga i lalo. O le mea no mela mua. Nutrition. Mea ai tatau. O taimi e tu vai ai le atali po le afine lalolangi. O taimi na e tatau na ta pena ai tau mafa tatau. Ina ia o mai le taimi a o ngai ma vema tangata matua. Tātou te le toi mana o mea se masini wha mātoto. Ia, e pei o le whaso atu lea ai mo le taimi nei, ia ua o ngā fo i le susu e ngā komiti, e mawhaina tilo fia i tūia e wawa i eil matanga luenga o la tau ia. Manuela lau fionga, me se fontanga. Nalo, whaftai lau fionga le minstawa onga. Te le fo i le sao lau fionga ma le matanga luenga i le taumwhainga o taumwhai eil tātou o fiso suifua maloloina. Me se lava o le manatu i alo mawhanau o le tunu. Ia ona pe to tele lava i alo mawhanau o le tunu o roi tono a onga. Ia tāua tere saunoanga lau fionga le minsta, so soani fo i le whamai moe le minsta ma le mtanga ruenga o whatungao. Nei whapenao na pui ai le mamalu le tinu e mese nei tātou whanau au. Ia, la fui whafunga mai, ia le ofiso a onga ma le saunoanga lau fionga le minsta, ia tāua tele. Mo le puipuinga lava, pe o melen saunoa mai le sui malu si umu, ia tāua tele le puipuia i lo le tongfitia. Ai mo si fia parmene, al pa inga lon sul lima. Na fa tino ai le komiti fa pitoa, al parmene mo le una ia so fu malo loina. Le na se ya on uma lava.
I tonu le tunu, ne e tau whaia ta whiasea me o tau mafa pensa no lau whionga ni minsta. Ia, awa lava le soifua ma o la malolo ina o alom whanau. Ia wha malo sia lava le una ia o le tau mafa. Ia mo whala au aina, ia ma whala au sua malie. I te tonu a onga. Ia, tau a fo i lea whatinonga i lea vai taimi. Ia, awa lava le pui ngā o alom whanau o le tunu. Ai malo whasoa, tai fo sosa ni mei lau whionga ni minsta. Ia, se i tūlai mai lau whionga ni sui malu mai whasalang numero 5. Ia, mori whaftai e lau whionga i whongwhitalai. Ia, mo lea wanonga nei fo i tūmano. Ia, nei fo i awanoa e whatalo watua i lau whionga. Ia, pe fo le whio lau whionga i le sui panemia. Ia, no malu fo o ka peneta. A whio fo i minsta langolanga. Ia, pe fo i le tu i le whio lau whionga i le chai ma malu nei tu a tola mauta. Talo whātu fo i whaurulunga fo i mtanga luenga o tātou whono whātasi nei tāia. Ia whape fo i le maurulunga mtanga luenga o whono whaitula whono. Nau whionga te whongwhitalai. Umunga mōre nea wanoa i mōre eile whawhitai alo nei suis whono. I le tāhua o le nei li poti. Langolango ina lava e lo suis whono le lo li poti al komiti. E mōre atua le whawhitai le te whono. Ia, e whapea fo i lau whionga le minsta. E ana mtanga luenga. E ona nei tu la whono. Ai lau whionga te whongwhitalai tasi le nei tu la whono se tu la whono. E se le tāua i tu la whono moi e talo noi na mota. Ono le tu la whono le a fia i le soifua ma le olo. Tangata umalawa si o tātou atunu. A le anganga whawhitai. O le manino lawa i saunoanga matango fia minsta. O le tong whai lawa le mtanga aluenga pui le soifua ma le ola. E ala fo i le tele o whaasala launga ma le tele o le sona ia au mai lava i tele o vai aso. A mese lava i mea tau mafa. So te mantua o vai aso te nei sa matamata TV. Sa u matamata i le mana ia fo il polokala me le tai au. A le fionga i le prosili CEO le soifua maloloina. I le tau o le polokala me o tūlanga i e tau mafa. Ma me moni ala o fionga al whongwhitalai. I la ua mai tau e le o le teleo mea ai ai e le tō tele o nei o tātou tangata i tono o tātou ainga. Le tele na fia ele soifua ma le ola. A le tele o me tau mafa. I o le tele tua i ele tunu o fale inga i nei tono o taulanga. Ma si sira foi lau fionga i tele o le maru fo le tunu o le whatau mea ai nei lumo fale oloa. Ia tu lau lava. Ia, e te lea o me ai vela, ia, da te o atua fo, ia e whatau mai, ia vane fo, ia. E te lea e le ufufia, ia me ai ma me whapena. Ia, e foi o le whenga i ma le pefu au wala ma me whapena. O ta tonu lava uia. E tasi ia a whawhita au e lea tūlai mai. I te leo me ai tau ma whavela. O ta tonu voi whapena fo I whale ainga pe o saunu, ole a whionga ni minsta. I wane ia me ai tau te tua iei te lo whale ainga. Ia. Ele whapea voi o nei ai tua ainga o me o pisinisi. Awa e pole lava le whai pisinisi ia pole a lava le whainga e kukai me ai pauale me ia maua le tupe. Ale nganga ta ua ia tau. Ono le sa saunoa le a whionga ni minsta. Le la tau whail matanga alu. Ngau fwere sau noanga matanga o fiere. A whionga fwoi le ripule. Ina ia tau whai se tūlanga fwoi le e asia sia i whale ainga ne. O se vaenga tā ua lea. E matai tūi nai.
o ngatasi ma pui pui ngol sao ngale mo ia le fa velaina ma ku ka ino tau mafa o le si vai ngata o lo fionga pe on fa no ngatu le po fuanga matanga luenga le o le pui pui ngale o tangata tu tele o i tele o me ai ia tau te fa tau mai fa lo e wa me monia lo fionga wes e peila le o vai mo tulo wa sa wisi vai mo o me mo ya pe ni vai o sai stu isi la po le we te mi ne ya e tasi la vale tu no lo te lo le sa wal mo na america o te le lo le te mi ne o me mo ya la tala le fa ya o le matua la po vai mo le we e lima vai mo o le mo tu ya tors futa la lima tors futa la ma sene tau o le mena le fesili e lo le sui se si la fo ia le patanga no le o ka ina tatu lo po fe sa wai mone pala na le tau te lo le market le South America le tau te lo e lo ai vai mo wala no le o le te vai mo le tau la itifo e o lo foi ia au ala fai la vai business nei disi o tunu tu ia vai la au me fa pena a tonu tasi le vai nga sila ia matanga lu pele tasi voi le vai nga le wa fai na le telo soifua wa nei me uma o tonga fiti fo ia la ila to la fai business na ia va ve na fa puputa ia a me se ia mene o fa toanga la fai la fo manu ma me fa pena se si la fo e tu langa le ina ia ngata tu le tu langa le ina ia ave ele fa mo pu ngol soifua ma le ole momori la fa fitai le pulenga ole mtanga luenga o le fa matoto le fionga le pule ma le pulenga wa mori la va ole tatu fautuanga a me moni la va le fa nga luenga o lo fa mo e le malo ma le tu le fati no ina nei o nanga ele fa ngofi e mo moni to ela o fa fitai Faftai foi lo fionga mista o no lewa maua o lewa. O ye ni so tanto masini fa mato to le uta no mai. Ai paua le o se tu ala. Se tu si sila ne la vai se sino foanga wa o fa tumulia u tai mo to tua. Tele na le mo se ava no appointment tele ila to wa fa ina so fu le mai. O le fa fitau le ila o mai tau e ma fuon tuai. Ia ono le o tatu o wala ne wa fai asi pisi tele o taimi a mesia ia le wa e taimi wa o a mo fa na se tu si si rai fola vai ele o maloi vai tele ele te tau ona fai se si no foanga fa pitoa e na la o nanga le ina ia fai mo fia e la tu mai le tule anga i sifo ia ma anga ia tule le fanga ma Ila talata le na e toi le fetaui ma le traffic fo ngai wa me moni ai tai o mai pamba tu pamba ta vale tai o lo winga o fenga tai no mo ai a poi mo nai tanga tai ele fa tu muli o le fo i toi ngama ia o na o se tu o lalo tu lava e lo fionga le minsta se tu si si le fola o no se tu langa fa penale ta va tu se tu la ina ia mo fai ona awa le si taimi la mai taure le taimi pisi ele le o nangal ne o sunga fono fo ne ia e kalesia wale tele fa fenga inga le ma mai fo ile yo ele se la utala le fa ya ale winga nga la fa matalanga tasi le a so swani fo ta to malo i se si no foanga e tua ia ile mo malo le atu wa afuone i America Samoa. O le matua taunga tāra wale o nangane ne. Yo, e le taunga fie. Iei mai le America Samoa mai ne tonga fite, o taunga fie. A rono winga. A to e faisi sino whanga fau i vai tele. O te loa se tūlanga le lei more lumana.
Ia pe in Paulo si vaenga lo fionga i le fonftalai, wa tuai se nganga whaftai lo fionga le minsta, ia mai se pulenga ma mtanga luenga, i la auto foi au nanga wa lo tau au nanga. Ia, tua ia isi o tātua tunuk. Ia, ma le whaalo lava lo fionga le fonftalai. Alo, whaftai, sa ngoa lau fionga sui malu mai whasalang numero 5. Fonftalai. Ia, le fu whafongatu le fionga le minsta ma pulenga. Ia, e whautuanga fo i pentu ino mai. Se tule mena o fionga le minsta whātoanga ma whainga whaiva. Tai mo le avanoa, whatalo whātu fo i le. Ia malu al tātou fontanga ni aso. Whamalo atu fo il tāpua i lau fionga le fonftalai, e mal tātou pāle mene. Ela fo il to e sea ma le tunu, ma le fionga le minista o sisio manga. Ia ono fontanga e whatau ai, tu langa tau whatoanga mwhainga whaiva ma le sisio manga, langa tau fo lesi. O lo lofa tele mai le fionga le li pan mi a Siti Veni Rampuka. Ia ma le fionga ia pani marama. Man ia mea la fo ia tunu a o le tā ua o le mele o tula ia tuai. I le maa uai ai ma le fionga i le minister sisio manga mea tonua lea wa saunga i ai le. Fionga i le minister sui fo mano loina. O le sao o tūlanga tau whātoanga fua whala waina ma whala autau ma whamata i le whawhitau di lea ua. Modi mai le fionga le sui fua malo loina, fionga le minsta. O le fua e sao noa lau fionga i le whongwhetalai i oe, o le ala leo tula i atu. Le angasala la mua le pale mene, le paia inga, sfuru ma le 5, luafe sfuru i luafe su 5. Sa whatu wai le komiti whapale mene whapitoa e tau le spako. E tau la muai le minista, so e fua maloloina ia le autu i tama, ma palantina to e lupe. Au avea ia mwhaton sili. Whapena foi le minista wa onga sa iai, ma lana foi ulo mtanga aluenga. Ia ma le ofisa o whatoanga, ma le to tele, o nisi o minista o kapeneta. Ai sa tau la mua le whongwhetalai, i lo teimi le sa o whongwhetalai, ma o tu lai e lava e, wa tu pela o tu wa lalo, ma lau wa ai le mea tupu nā teimi. O le sava vali o le fionga le whongwhetalai, ma le pale mene le nā teimi lau o fionga. E le iai se a onga e tasi na misi. Toi a o lor sui whawai le toi. Sa mātou sa vali uma i asiasi uma whale a onga o le tunu. Mai tau wai nai nā wai tau le te le o le tilo tilo o le a iai le a fianga tu ngāri lumana. This is 10 years ago. Tupu an tau pu nei. Na mātou o atu ai mātou vai le te le o le whale tonu o whale a onga. Ma te tau nutu lau lava ma tau nu atu i mo taa. To si fia whale a onga whanga whale lua lea e tu tonu ar kona. Tu ar whale sa taiti. O te tau nuulo i nā e pa u, ma le tau titi whanga whare rua sau mai tonu ar wholo ar whale aunga. Was completely demolished. Pala ar whale aunga, leanga, la whale le tā ua ma me whapena. E le ngata la ar whale tonu o whale aunga. A o mea ai lai whaatau le lotoa. Ia leo sau noa le fionga le minstau aunga. O mea ai e matua i tupu ai le whaamai le pipisi. I tupulanga te lavou mo le tunu. Sa mātou a sia ni si o whalea o ngai sa la whai, o le mea lava le tasi. O mana le si singa whaasolo atoa le pāle mene malana komiti. O tapuni whalea o ngai tolu. Tapuni a sau, tapuni palalaua, tapuni matua nai. O le mea le nei o le whale tonu o whalea o ngai. Whale tonu si si o manga o whale le tāua. Toi whaale tonu mo me e whaatau tonu o whale aunga. Sai mini, o miti miti, o lole, o sukalati. Ma le tele o mea ai e leta tau o nā whaatau ina i tonu o whale aunga. O le whautuanga na mai le whaurulunga o mtanga aluenga ma le minista soi fō malolo ina nāteng. O tātou ngā tupulanga le wei tātou nei tu lou lava le mota. Wa afia uma tātou i le non-community politics. Tātou uma nei leo tātou au lia ta lima suru ona su fitu su tau sanga. Wa tuai na whaise kongo fiki mai le tolu suru whaasu tau sanga taluai.
Le anga o tātou tau ma mafa lava I mea aia a fia o mai tātou. Mai le nā tia le maota, tātou uma le tofua mafuala au I einu. E le ni upu toi ngā tia mea nā. Al tonga fiti le na whai, se furu su 5 tau sanga taruai. O le au wala e fō ia enta upu nei lau whionga le whangwhitalai. Al mela sa whai le komiti lea, o le o I whalea onga, o le winga o le o I whalea onga, o tupulanga o lemu o mua a lato system, healthy system. E le I o lato I le loloto le mele u tato o I le afianga la lea wa, tato tala noa iai. Ia, lea wa sa noa nei le whionga le minister so e fo malolo, ino wha popo isi masini e tolu sifu. Na o whionga le whangwhitalai ele o le tali le na o le whawhitauri nei. It's not the answer is to upgrade our dialysis system. Le ai. O lau tua lalo, lau o whionga le whangwhitalai, man mamalu al maota. Wa tauna tātou sila to toa. I le sila sanga mori rumana. Au le tū sili no whata ua lau o whionga le whangwhitalai. Na sa vavali lo le palemene. Na vave lava o na whaiwhai unga. Whale aonga umane na tapuni. Na whanau mai ai le 5 whale aonga whauno mai sai na whai. Tai 5 miliona le whale aonga. Whale aonga manono. Whale aonga palalau si umu. Whale aonga o whale vao. Whale aonga o palau di sifo. Whale aonga na. Na whanau mai el mele ina ua vai mai tātou tauna partners. E tā ua le mata upu le ua o le palemene. O sa vavat. Champion of promoting healthy living. O le tā ua fo le nā sa vatu ai ma le maulea ia whai whale leifale le tā ua. Na ala na taptu lou lava lo tā ua ni whiaanga ia o tua nai ma sau ma isi no whaang tu lou lava. Ma te o atu. O le tāti tia ato fua i te tonu o whale le tā ua tamiti. Ma tāti tia ato maa, tu lou lava. O le tū le nā lau whionga le whangwhitalai, na li liu mai le mawhawhanga. Anga I me lo mai Japani, saina malatou ne, I lau tau vai le lo langa le walu ai nei le tūlanga, o le whawhawina o tātou whaleaonga. A le mete le na tupu lau whionga le whangwhitalai, na ia I elfete e na inga, I le vāo au sa o whangwhitalai, ma le mālor te minga. Ona ua manatu le palemia ma le kapeneta le nā tei. O sopo loa le ngā luenga le palemene. Ia, le tā ofi ai loa male. Ma na tā upu lea. Nā laina mafuai o na tā ofia le toi whai or komiti. Wha palemene le a o lau mau, lau a whionga le whangwhitalai. La se va inga pe ana wha au mai lava se furu tau sanga na taluai e tau mal temine. O te taritonu lau whionga le whangwhitalai, te le whaasao ina. O le tūlanga maa ale leo tātou iai. E le la roi fo le luas tangata o lo ave New Zealand vai aso uma. Le transfer lava to tele o ngase e ave vai aso uma ono le tūlanga lava o le tau mafa. E watu ai lau tua lalo I lau whionga le whangwhitalai ma le nei palemene e leo se mata upu e ta tau ona tātou whata malan tā upu nei. Sa ofo ina foi e le sa vea ma minister o whato anga nate. E watu fua fuala au aina, ma fuala au tamu whamata. E to tō mai to tonu le loto hao whale au. Al whale vela, e le ima whaina wha au au lau whionga. Ona ua iei le vāo le whina ngalo le whainga malo. Ma le palemene, to ai lo man tā upu nei. A o lau ta talo, lau whionga le whangwhitalai, a iei se swinga fau e ta tau na tātou whai le taimire nei. Ia a mata atu I tonu le tātou mautare nei. A mata ana whaapea e whaua malpol kalamena le taimire nei. Ai longo lo tino nei. Lupsa. Lupsa o le noa ule victor maisi le mea. Tu lau lau a whionga le whangwhitalai. A lau wha malosi, ma lau tatalo I le whionga le minister so I fua maloloina, ma le whionga le minister o aonga. Tu e tu le mai. Tātou ono sai, e watu le lango le neimtanga luenga. Whatu inai, gardens, o a uma mea e watu to tonu e fo I aile whaafitauli. I le tūlanga I le mua o soifuanga o alom whanau.
amata mai le amonga amata se tau kolisi. Ele i o le loloto le lato tau mawhai mea ia tātou te awhiai. Tu e rau pu mai. Na ngai rebuke in the name of Jesus le mamai. A awhia. A awhia. Mai tatau o na tātou tutu whaatasi. I le anganga e lango le mele nei e tatau na soifua malolo ina lo tātou watunu. Ia, o le whamanatu lea lau whionga le whangawhitalai langa o leo e tau o le spako. Samoa Parliamentary Advocacy Group for Healthy Living. Mai o te toi ofo i nātu lo tangata whatau wa ama olo. E whai masui o nei komiti pe a e toi whina ngaloa. E whaawau nei komiti tāu a wale lumana i manuia me se sui fo malolo ina o le tātou watunu. Ia malo ngang whaalalo whaafitai mo le wanoa. Ngalo, whaafitai sa uro e lau whionga le min staff atu anga whainga whaiva. Ia me se fo toi whaamanatu mai o le tātou whaamamoe pe na whaatino i le no fo ingalon sfurma lima. Ia sa oa le lava o manino fo i e tātou maota. Ia me se fo le tinu uru nā taimi i le naunau ta inga fo i o le tātou komiti. Ia mal parimene na ia soaswani ma fo ia whawhita auri pe o na tātou i nei. Ia malo whawhitai whamanatu. O le lei o leo maua atu no foa. Ia la atau mwhai eise au wala. Na ia toi whaatino le nei komiti. Tā ua ma le komiti au ngā. Ia e whapenao na soaswani ei mō le anga i luma mese soifua malolo ina o na o tātou tangata. Whawhitai mo le whamanatu. Ia e mese foi o se wanoa foi e toi whaamamara mātiri ei le tā ua. Ia wa lava le soifua malolo ina o le tunu e peo na ei nei le for sanga al minister so for maloloina ina i tong fai titia ia i lato wa fia le nei ngase le nei vai time ia malo fa tai lo fiong al minister mo le so ni mai se tu la melo o fiong so maru mai si umu e se si me to ia lo fiong le sa ta ua le matu a o pa laua e moni le fiong le minister sa tapunia tasia son tapunia to e fa le le lo to talo le sias al famnato foi le minsta o foi le sui fa vale lo spacco lo fa lolo ia maro ia fafta ia mo famnato mai ia tawa foi le totula mai ia e marma me foi famnato mai le tatu mauta ia maloa ngalu na taimi ia leo tatu nga iluma ia la sisila ia tatu parmene te tulai mai le sui malo ano ma no mutas afkai mo le ngoi lo fiong al fong kalai ua se lingo fo ile mauka sauanga makango fie ngi kai au e maki ai le ola soifua malolo ingo Samoa mal kaku makungu ia me se fo i sauanga le fionga le mingskao fale mai soifua malolo ingo skao a onga ia le fo wo ko e fongo fa pi mai le mingskao Fatoanga. Ia, o ke whawhikai le langa i mele lei. E longo i kingo makangi le lei ki ma inga ma saunga whapea. O la hui whawhonga mai le kakokungu. Ia, e le aia se o kako e le ngau ia soifua marolo inga ia leo kakokungu. A maka mai ai. I au wao singa ia se yo o nga yalo mo fanga ia ai o le whainka le mea o le ua kako whianga ngei ma whawhikau ua ko kua apoli ma ia whakia ia e kusai fo i ma le mea wa fia i kako ai le ngau kako fo a fia umale lalo langi i ngei whaama onga o le ai kau su e a po le akongu le mafuanga. Po me kau mafa, po angi si me, po me fo e kau mafa i me ingu. O me umange e kupuai le whale kongo whakunga. Ia onga o lole le kako masing. Ia ai fia whangangi e wangole li pokiringe. Mo le whawkai le pulenga le kako ofisa lea. Ia mai se le komiti whafoe, pe foe le binska. Ngai kangakange masengo wa iai o
O lako e anga le lei mau foa I kupe mo le whala popokonga. Pe iei kalesia. Fongo voia kalesia mai e whai ue whaise lako foa. Ie mo moli aku le whawhikai I kulanga umaia. I le anga le lei fo I makako kalo vo I kako kaun kako lango umai ngei wha moe moe. O le kulanga li poki al komiki. O kau whaisi o whango ngoa o ngō wheseka I le anga bainga maua I le lako li poki. E whai mai e ongos fulwha I a masingi le iai. A le whaasa o mai e le mingiska. Ngā le kolu se fulu mō kupu. I whiorolo peanga se se fo ngā le kasi pe rua a le kusa e kolu se fulu le se ai. Ia awa e whaisi ke leo le ese senga. A le fuka ka umbai o le ka kaukaria le si masini fōu ka ungu mai. Ia e kakauonga koe sila e le kako komiki. Ia mai mea mongi kongo le kako parlemengi. Ia aua le sa ka ua. Sa alu le physical inspection. Sa alu le ase singa. Ia a le ala e whaisi wheo lolo o le ese senga le kule mai. O ngai mea o mai kauinga le lipoki. O le kule mai se furu walu le au whengaluenga. A le kupe le whaalu le au whengaluenga e lua ma le afa milionga. Ua o wawa ai. Whaisi ke leo le kaulea le personal cost. Mo koi kikia umai le kupe le waku le kranta le malonga ngalu kako o whengaluenga se I siri malanga le ka umai se furu walu le whengaluenga e whaisifi. I o kile ropo o le mea wak whai o wakaimi mea whapenga. Ia e ka ua fo le koe sila ia o le kako purenga. Ia o le si bere ka umai lipoki. Lua se lau suluiva ia ngase. Fas fulu walu mea fōu. Kangaka fōu wa tei kulou. Ua afia le kausanga lea. E ongo se fulu la kounga malanga mai aku mau. E fia maua pe fiangi ngase nga mari liu le kausanga lea. Le anga le kele lea o le whaupunga lea ka ki whaalongo iei. E ke aru lau kāra ua whaikau fo yaso o lau soifua. Io e ka kaunga mai ma I la kou. Ia ua o lau makamaka I le kako masingi ia e whaonga. E ua kako wo o kulanga fo lea ua obsolete. A makamaka I le mei o whakiki o kau a seka. Ua lai kiki a pe e kau mai ai. O le kele o ngai masingi o masingi kuai. E ka kaunga whaise kako polkalame fo lea e sui ai ia kako a seka ngai. Inga ia whaavavai e se kupe kongo le kako pakeki. Inga ia pe se furu le kausanga po lea se e kaunga e se kako pelengi whapenga. Mo le anga I luma le kako whalapoponga. O ke whawhikai le kulanga lea leanga lewa wakul karsanga e whaise si kako po whakaika inga o waikele. Ai le sa kule lomba I le saunga fo ele mingskai ngai karsanga. Pi manga ia maka mai kako whale mai whai kumaro. Ia le kako whamoe le ngai ngisi masini. Inga ia whapenga o kua iai ia le kako whale mai kua. Ia mawhai kiki ai le whewai ia e ngase I le kuranga lea. Ia lau whionga e lango fo I le o whalongo fo I le mele o spako. Sa mako iai fo I lukua. Ia e penga whawau e le whionga I le whongawhikalai. Ia se mea ka ua kele le kuranga lea pa whai pe ko whae lau whionga. Ia manguia le purenga. Hawhikai mo le kaukua mo le awanganga. Ia manguia fo I le whionga le mingiska. Ia manguia lau whionga le whongawhikalai. Ia soifua mo I manguia. Alo, whaftai, whasoi, lau whionga sui mamalu. Ia mai ano maanu mertasi. Ia maloa mo le whasoa. Ta ua fo iro fina ngalo whaalia.
Ia me se foi o nisi am ta upu na ia manino le tatu maut. Ia me se foi fa fonga me le tunu. Ia maloa fa soa fa fitai. Ia se tu le mai lau fionga sui malu mai vai maunga numero tas. Malo malanga manuia. Ta e to se fa ungol vai aso. Ia moni usila le u to vai atu sa fa mai ia maloa malanga manuia. Saloi moli le ngang fa fitai o nei tu malo. Talo fatu ile mawalunga nei maota ile fiola o fionga fong fitalai. E fa malo mo le fatau tainga o le tatou sa. Mai al vai aso o tona ia o mai nei vai aso fo. Ia vi ia le tua. E le whaingo fie le te teina o le maota o le atunu. Ia ai whaftai whatu atoa. Ia ma le lava on sai o lau fionga. I whatala whatu fwoi nei tu malo nai tu. Fio lau fionga i le sui pāle mia. Ia mais fwoi le fio fionga i lima tu mai tai minsta o kapeneta. Whawhia pui minsta langolango. I whatala whatu fwoi lato i tai o le minsta o tupe. Pea fwoi lau fionga le minsta o whatuanga. Liu mai nei tu ia whamalo whatu fwoi i whatala fwoi lau fionga te tai o le tuangai. Ia me se o sui fai pule o pāle mene. Ia me se o nei o uso. Lo i tua nei. Ia whamalo. Tala whatu fwoi le sunga whengainga mo le whatua. Ia me se fwoi o le. Pai e lau whainga luenga le atunu. Aurulunga mtanga luenga. Malo whala putpatonga. Ia whamalo. Me taua mal tutoa le lafo inga le nei pāle mene li poti. Whatau sanga. Pai inga fwoi utona. E mo li alangang whaftai peona. Sa no foi nisi nei maotai i lau fionga whangwhitalai toi au mai o nei li poti. Ina ia whalangolongo fo ia le atunu ia e mes foi la tō ro ngā lulue. Maua foi le li poti ia le whaltupe o atina ia mui foi langang whaftai le anel tai au ia o mai le tai au nei ia le foi luma mota le lua o mai a foi intuina mai tonu e mo le langang whaftai. Ai tūlai o nei tū malo e mo le langang whaftai lau fionga le minsta. So i fua malo lo inai. Ia e tau no le whale mai e le ia se le fia tala no ai. O nei fefe umale oti. Ia ai mesi ale tūlanga le wha matoto. Ia le nganga whaftai lau a fionga le minsta. Ia lewa e whaftai le. I lo tua fine sa tūlai mai. I le tua aveina le tofi. Ia le foto e tūlai mai le sue sui puleono. Ia vi ia le tua le walawina. Ai tūlai e sue vai monga i moli le nganga whaftai le whatom sili. Sa iai le fionga ia sa mau o le vai monga. I le tūlanga sa iai le tūlanga sa whatautainga ai le nei matanga luenga i teimia i li poti lea. Muli le ngang whaftai. A mai tau fo i li poti o tuina mai. Ia tele i o porkalame pe e porkalame na mo i unga por Program for Results. O le porkalame na po le sa tau whaiaina ia fai se fuafuanga pon whainga whaavai ia awane ia awhia i mua meo tōtonga po le NCDS. Ia pēla o le anganga nā sa whiawhia ia lo usui pai inga utonai. O na sa mawhai o na anga ia tumtanga luenga i tu malo. Toi wha mamalu me whainai o whare komiti. Whai ei tui tulou. Ia sia ke fwoi pepe tulou. Sia ke fwoi tātou po toto maualunga masuka me whapena. Au le nganga whaftai le nā, ia le fwoi toi a mai le nei por kalame lea. Ia peo i nā le na whanau mai ai le tūlanga nā le toi a ngai o le matanga luenga i tua. I whalimai inu i tua. Ai o le tūlanga le whatunga o po le whamatoto ia. Mo le nganga whaftai, mutpola, hisomen, tūlai mai whatautainga o le nei tūlanga. Ai o le tua lalo le sui. Sao iai le paenga o tuana ai le atunu o leo Singapore. Tūlou le maota le nei. Tūlanga i mo meo masini wha mamatoto. I le atunu o lea. O le tele vavel ta mau ainga. A le tūlanga fo i masini wha mamatoto. Tūlou le maota le nei. Peia mo meo pan pensini. Tūlou. Te aluatua oe le tele o e mau le ngase. Te aluatua oe pe le pamule i fungalei. Ia tūlau ta vale wha mamalu toto. E peia wha penale va ai. Ta mau ainga. Ia ke so ili mo oli. Le la e lu ia ila o fionga le minsta. Ne ma fai ona fa tele fa pena. Dio tato masini le foi ona sa no le uso e alu filufi. Tu sa mau malu filufi e uso. Ina ia fa amatu watu i mo meu i tumalo. Fa ftai le fa longo se tumalo lo fionga minsta. Ia o talia le tafale mai. La we il fanua wa. Yo i mai le minsta o MNRI. La u fai il mato fale o le tumalo.
ia toe fai ma le fale mai ma le ofisa leo ma le fui mu lau wa manoa mo staff al mai ia talo atu ai lau afionga le minsta nei fa penale fa tele vavi ale tu lalo tu loan mo tele nei tele o nei tangata sio ainga ma sio tumalo e pe o atu lo le fale mai ai fai mai fale mai ia ave lo fa matoto pe o ina lau afionga le fongtalai a mission minsta ia nei ia mafai ona onisi e tau mai loi ai fa matoto fai mai alto ina malo matua le ai te le fia o au le na mea o mana o te alu lo ma te felo i molo wali i molo faula pe la le langona le nei tu malo ina ia se tu langa fa pena le fa mai o nei fai le mana o le mai ai ma fai ya o le tele na o ngase fai mai loi o le se tong fitinga o ya o le saule fa matoto fe lo le mai ia fai mai lo leila ave o tu tato no ma te talo ma ia lo atu lo fa ia ai lo winga talo vai monga lo fionga minsta ia se ma fai ona fai nga fa vai ina i fa tau nu pel ave pe tong fiti pe fa matoto pe le mana o le mai pe a fa tino pe na ia mo le ola lo fionga fong talai pauna manatu le nei tu malo a be foi le nei tu lai fa leo toisia nga fa ftai nei tu malo e nei o se o tu malo tu sai foi mal fa mati ale fionga le tia kongo toina e ve aso tu nai ia faftai wa tamau ainga ia pa ia la fenga lenga le tua ia le upu ale tu nu e le se me fa le ngalo tu tu tinga le tua e fa talo fa foi le vai monga i usunga fono mai sunga toina fenga inga mai tu nu mau ia me se tama fa na o le ne fio anga le fionga ia ba fala tu le pupu ia manuia to sunga fono ia pauna le mato leo lo fionga fongtalai ia manuia tele lo fionga al minsta ia mese ngata langa ato fa pena nei tu e fa pena foi na uso pena foi tapo inga sunga fenga ma fatua ia no Yesu alo aftai sa no lo fionga le sui maru mai vai monga numero tasi ia malo amole sa ronga ia mese fo fautuanga pe tu no mai le fionga minsta ia mal tato pulenga ia wala vale anga iruma ia te tono lewa ma oi ia tu lai mai lo fionga sui maru mai patai tu pai oi malie mai le fionga lo ko fing ia ma lo fa tsai lo fionga fong fisalai mala vanua ia fa tsalo fa tsoi lo fionga ia mai sele pa ia mal mamalo pal mene au su yusfono uma ia fa pia fa ulunga mtanga luang tsaitas ia a longo malia sem tsau ia e fia fo e telefone manatu e fa ali ia pe on nei tu la le aso tu sai fo man tsau po tsal noina ona e mo le tswal fa tsai le fionga le min star so fo malo loina ia tu sai fo male lango sua ia mal fa malo si au foi ia el tsau fa inga lava on nei fa mai ia wa po le lava lo malo si le alo posto le alo watsamai ia le so fu malo loina ia ele nga nga luenga le mfai on e fatinoina nga luenga le mo le tswal fa tsai tu sai fo man nei tu la mo le fa tsai la fionga minstao patuanga ono me lava le tsau mo fai fo e una ia itato ono me yo tato patuanga ia i fuala au aina fai sua ia ma fuala au tau mafmata pe lava ole au ngatonu le ole puipuinga le ngasenga sele po le lava ni se tonga fitinga le alo fa malo stino le ale paleni lau tau sami ia ole ale au nga mai ia tau mfainga umolo e tau mfai ai ia ole pamatala ina la le ole paleni ole tau mafa wa pe na tato tala fa pe ole paleni ole tau mafa paleni me tau sami ia ale lope fa fena paleni ia afa pe fai sau supo tau mafa sau mo le aso ia tau na fai lau supo ia e tau lava na ave e sina maukeni sina kapisi se kapisi vai ia o sina fai se lua ia ma sau fasi ai le aso po le auli na a fai lau malu sai au le il sai au ia o sau fasi esi ia o sau toast ia o sau fuamoa ia po sau polesi ia o lau morning tina ia o le vai ai ga le auli ia tau mafa sau apu ia po sau moli ia po sau fai pula a fela fong talai fe mo se no
Ia, te le fia whalawelawe ale saunoanga ale tua fine. Ia pawan mea fia sosoani atu e taun whamalamlama tua fine. E lea toi avea o io se teine tausi mai o lewa avea ma tamai tai whaipule. Pio le anganga nai fia tulai atu aire ma le whala. Ia, moni ale, o leo toe, ia, o tau whai whaasoa me foi, lona foi sila fia. Wha tene tau soifua, tamai tai tau soifua. Ia, lea foi au ngā fui tō whiunga. Kulai mai lau whiunga le, sui tamai tai, me le whatai tupai lalo. Ai le fia whaafonga, ia. Ia, whaama, lawa whiunga le whonga whetalai. Ia, lea ina sin tau mwhainga lawe whaama malama. Ona e peia e le nal tatou nal sau noa lava o sui esfono I mea ai pāleni. Ma ia ai le o I malama foi. Ia e tau foi ona whaititia lau tau samile. Masima ia malengao. Ia mo I latou foi lele ngungu. Wa pei lava o le singase ngase le o lo whatitele ina ai le mai le whatungao. Ona o le oso lo le tinga o lo vai po se tuloa so a au po e tapa lo la fuala au ia e te le tau sami o lo ngao ina lo la walo ia tau lava ona e tau sami mua ia ona e inu ai le o la fuala au ngumu wa le si mafua anga le o lo te le ai le ngase o le fatungao ia o le au mai ngumu ia o le au mai suka ia o le toto mawalunga ia ona o le mafua lava ia o le pa leni o la tau sami ia tau fa ona ole a fianga o fatungao ia le ngasa ina afia I lo tino ia mtua ia afia I lo mafau me fo ile ia tatou ainga lo afia I ngase ole fatungao tatou tua a ia mai so tatou fanau ia tatou tamfai fa fia o bai ia afia fo lo na mafau ile ngase le ole fatungao ia tatou tutu malo sim tatou lango I tatou ainga ina ia whapea ona la tau taliaina ia le ngase wala tau mauaina ia au se tualalo ma se whautuanga fo I le awhionga le minsta o soifua maloloina ia ona o le tau sanga Malia sui mamalu se I tulai mai le sui o ana manu me momua. Mana ia le saunoanga le whiunga le sui mamalu. Ai si mea fia wha o te fia malamala mai lau whiunga. Langa o lea kau ke kalangoa I tangata mamai I whatunga. Pe whapela o lai whaafonga mai I whale. O le ase tali a le whiunga le whaipule pe whapea o lea la te tau mawhai na lau nei. Lea o au lea ua ave le whale whaamaki. Pe toi malo si ero tamai I le toi sui ai o la tau mawhai na ia maleanga whaaloalo. Ia, masalo le whaamamafa ale tamatai whaipule fo. Ia, o le puipuia, mo le angai lumanai. Ia, whaawau sao no angalau whiunga tamatai whaipule. Ia, whaatai lawa mo le pasili. Ia, pio le anga tonu nao le whaamamala le puipuinga. Wa sili le puipuia I lo le tonga fitia. A whaifa ua e a fia le ngase lea. Ia, o ni whautuanga na e whaititi ai. Ai mana o te whaawau ma umi lau soifua. Ia na e tau sisi le iau tau mawha. A laua a o whai lau whaamama. Laua whaamama lau tata. Ia nei tele na wasa mtalanga. Ia na si tua lalo lava I laua whiunga le minsta. Wha leo atuai se. Tu sai foi ma se. Nia o onga le universite. A tau si soifua lo la tau whatino. Ina ngā luenga. Ona peio I mai tau melo o iai. Ona le ono ani ma ntolu masina ono ni masina. Lo o atu Wi-Fi training foi nei. Na le masini ia mani mali fa amatai no le fa mai no le toto. Ia o isi vaenga uma pe o le tutino. Ia tau na mala malama umai. Ni tutino uma o le tangata soifua. I po ania fianga tupu mai ia lai malama le iai me na tu atu ai laua whiunga le minsta ia te sila I fo iai mo le fa a wala atu nia o onga elektono le universite mo tau soifua lo o no le sia o le si ngā luenga lea o se a o onga whapitoa fo I man
so mai whapitoa. Ia o le whamama totu. Ia whaftai lau whionga whong talai mo le awanoa. Ia whamanuia tele le atua le tatou. Mawhtanga nei tatou awus whonu. Ia whaftai. Alo, ia whaftai whi mo whautuanga. Whionga le sui mamalu. Ia ua whaasoa mai fo lona to mai. Ia o ngalue fo tsoi fua malo loina. Ia ua lava le ia le puipuia o le tatou mauta. E besi fo le whaafongfonga mea le tinu. Ia, malo sa noa. Se tu le mai lau whionga le sui malo mea le pata i tu pairum. Ia ua whaaftai whionga le whongwhitalai mo le awanoa. Ia la tau whai atu ia le whale ilunga e so atu si a mātou pito le whale ilalo ma le whale ilunga. Mai a le pata. Ia e tai tono le a ta wholau ie lau saa pio ne e sau noa le tai au. Ia wha poi voi mamalu wha whongaanga le mota. Tatou whainga malo e meise ia whionga e li whaipule. Ia meise fo i o whaurulunga mtanga luenga wha la poptonga. Ia male malu o Samoa. Ia o tatou auai mori mawina nei fontanga. Wha whongaanga fo e si o tatou atunuu. Ia o lewa e saunoa iai. Ia e tau whai atu se whaamtalanga i tu sai male li poti. Ar komiti. O le anganga whaafitai o na o lewa taatia mai li poti. Mai se fo whaafitai i le whaala potuputonga. Ia o le awai mai a whaurulunga. Mare pulenga. Ia e tu sai fo i male ngā ruenga sa whianga i malato. Ia o lewa o mai li poti ale. Ar komiti. Whaafitai atu fo i le whionga le star. Manino ale sau noanga. Whaala ua i tele. Ia wha manino nisi o tūlanga. Ia pei foi ona o mai tono le di poti al komiti. O le au sau no ia i le whionga al minsta i tūlanga o tong fitinga. Ia ai lauloa se taimi ia tau whai atu se motunga afa nei tu malo. Tau wha mamafa se mātou wha mtalanga i le puipuinga. Ia wa o lea wa ngai le malo. Whai lato ta penanga i o tong fitinga ma o leo a pasi eito e whaopopo mea nisi o masini se tau se fulu. Ia ona o waila ia po ua ono se fulu lua masini ia o le a whao ngā mo le tong fitinga lea. Ia e o le fo i lumo le mota nei wha maumaunga ia se tālu sanga fo ia le. Whale mai o le nei tu malo ia ona o le ngase a lea. Ia e whaafitai o leo a tawhara fina ngalo le tātou malo ma u whatau nu mai nei a me po iuni. Ia masini fōu ia tō se fulu ia atono rea mauai se tasi ma se lua stand by lesi ai run lesi. Ia mo nei tu malo tau tu ma ai le whewai mamao mai. Ia e peo on tau sila fō ia i leanga o awala. Ia maisi o tau mamao leanga o le tau ia lena ia inisi mo mawina se tasi o whaalawe lawe. Ia tūlai mai fō i le weekend. Ia e watu ai fō ia tūlanga e au lofa atu ai. Ia i e fō i sa whaapea o na wha manua lia. Paule anga ngā whaafitai le atua. Ma ua tala e le isesi le mai mau se soifua. A le tūlanga ia. Pe ia lau tele ai se whaamtalanga. O le puipuinga. O le la o mai mai turi mai taulanga. Fiata otum whaamatoto. Ia e ono a whaina le awala. Ia pe la o se tasi o vaenga e. Pe ia whalau tele atua ai se whaamtalanga nei tu malo. Ia o puipuinga lea e mai se o tautā fo i le wheo inga. Tau tau le suau mo le pensini. Ia tau sa vali mai ai. Mai tua ia to tele fo ionisio si o mato i tu malo. Ia mi se fo i le atu whangaloa mo tūlanga o mai nui tua whaapea. Ai ole ua sau noa lo tua fine mai le whaleilano. Au mai manino le tūlanga o le puipuinga. Wa le tantonunga fo le nei tu malo. Ia o le upumasani a e sili a le puipui. No le toi tau apa e tonga fiti. O lea lea tau watu ai se whaamtalanga i le puipuinga lea. O lea usau noa i fualau ainga pa leni le tau mafa tūlanga whaapea. Lea foi au mai le whautuanga al komiti. Whaaftai le whautuanga. Nei ngā lulue le mtanga luenga soifua maloloi. Lango sua mtanga luenga o aonga. Wa alelei na puti mai yalom whanau. Ia pa leni tau maftanga. Ia sau no manino mi sao aonga.
numela tasi le fonotanga sa fai. Nutrition, le pāleni lea, o le soifua malolo ina tamatiti. Ia, atun fo inae, e ala i fo i mafaufau. Ma le leia i fo i le awa oina. Ia, ona tūlanga leo lae, mahalosi di tino, soifua malolo ina, ia mtūlanga ufapea. Ai, o le tūlanga pe ona avatu ai se whaamtalanga. Ia ai le mea ai fo le ka ua ka gold protein, ia fo le mea ai mo le tūlanga leo le mea tau matamata. Ai, o leo usau noa nisi o sui. Ia sa o leia e awai fo le manatu nei tu malo. I tātou tau mafa ia ngai mai fafo. O lea ua tele fo pusa moe nei, e mai e pi i lua langa moa se itulou. A ua tau whapea po pusa moa po ni pusa pipi, ua. Pea na sau noa nisi o kia peo sais tu le vai moa le alanga moe tasi. Ai, e iei fo inisi o tūlanga sa umai tauina fo i fafo, nisi fo tanga sa iai. E tūlanga leo le whaatinonga o ngā luenga ngi, e kampani o lo whaataua le ano manfasi. O lo iai fo i le vaila au, fo i le e una i le tino le moa ia vave, le tupu, vave na mamafa, te tono ana i masina, uona whaatau. Ai, o le pupolenga, ina nei sau le vaila au le au mai ma le moa. Tau mafa le tātou atunu, ma tau ave ia le vaila au le whaatuptino. Pei o se tūlanga lea e tau avatuai se iana se tuolalo. O lea i le tātou whaala potupotonga, le SROS. E su e ina tūlanga ia. Sa au tā ua fo i lesi fontanga taluai. Sa ave fo i tuolalo i lo uso a minsta o whatoanga. I le whaonga ina leo vaila au i whatoanga. O la e inu ai le talo, o la e inu ai po a lava tātou meato i le vaila au lea. E o fo i palapala, o la fo i e inu. E ia le taime e alu aluai, le to e ngā whatia e le siu manga, le inu manga leo vaila au ona. E i fo i la le taime o atuai, o leo to e ola, ma u whalau toa whaina. Ai maise, e iei le, e ia lo taitorunga, e iei se wa people le whamai na suavai, e ia le residue fo le alu am le vai, i le whainga chlorination. A te iloa fo i la o vai la au ia e, te fo i la e le inumanga ale la outstore. E ono o ai fo i tātou wa atau mafa, i o ina o la e sau fo i male vai la au le o ona e po le alava le function o le vai la au le o lo fai i manu ai mai se fo i o la outstore. Tono se tasi na o afianga o lea afia i o tātou tino. O na o lea iai le residue lea o mai ai e tau mawhane. Ia maa tātou tau mawhai. Ia maa ono iai se tūlanga whapena ia ai se mea e whaatupu manatu ia tualalo pia. Ia le sa ili. Pea ia alanga moa ia o mai whafu. Wai mo ia o lea iai le tūlanga i le FDA pea o le malo tele o Amerika na ile FDA e se singa me nei. Ia le fu i to mai a tatu. Fai fu ka co standards. Ka co standards e kam fai fu le verify pe sao i por me se fu ile se singa le FDA o nga o me sao ko Amerika. Ia make sure e tik uma box. A sao me nga isi ku ngu ia fa misi ngisi me wa. A sa wa vai mo la po i fai ngo fia fu ka dia. A pe o ngai kulanga ia o le se ka mo fainga ngai ku malo i le kilo le le puipuinga o le wa yai tau mafa ta te fa ngai ia ai se to e siaki lawa po a to tu langa le ia wale malu puipuia o le mal ki o tatu atunu e fa ia fo ile fa la tonga le o au mai no tu langa ia tele la tu se le ni sa falwina ia mau fai titi ai le tupe mau fo ia tupe au tele le ila ko expenses o tau sanga tonu ia le vesio tato le misela ma le covid ia mo se foi sa ko e lifi e foi lunga
ia le safety o afo Lau whionga whangwhitalai. Ia, malie le sui mamalu se tu atu la no le fionga le minstao fato anga fa nga fa. Aftai mo le vanoa, o manatu e whaisina leo no leo a to lua I isui ia ua ta ualim ta upu leo vai moa. Mato malangale na mato wo I nei fiti. Mato watu. O le tau maftanga la e whai e fiti me tau moa. Iwa suru 5% whai ai tono fiti. E le ai ma se export o sau mai fafo. 90% o le sapalai o meta wa ano manufasi moa a fiti. E ngosi tono fiti. Ma o te whamau ni al me le sao noa I e sui mamalu. I le tūlanga le o tato vai ai. Le teimine nei le atunu. E leila loifo o le 5 container fast food futu. I le masina, le tato te tau mawhai, I le vai moa le sao mai fafo. 5 container moa fast food futu. Le tato te tau mawhai I masina uma. A whari liu, e leila loifo le sultasi miliona, le se 2 miliona, moa atoa I le tausanga. Le tato te tau mawhai. Mai o te whata ua tele le fina ngalo le sui le ua mai. Ua tatou whaalango lango tele. I le nei fias furtau sanga ua ova ma le tolus furtau sanga. O tatou ua ai I a ano moa fasi mai fafo. Mai o te manatu e tatau ana e dress le isu lea. Le ftoa mafo I mai nei ma le fionga le ministao. So o sisio manga. No usavali I fale moa nei fiti ma o maofa ai. Ile sapalai lava e fiti ia o lātou moa whawhanga I fiti lava I. Tama mawhai la tunu. A se sisira la mele tātou te iai. O se matuatu langa la matia tātou te leilo le usao no nei sui. Sao tātou vai tasi se vai moa o tātou titiro iai. A mea lava ia ele marupui pia mo tātou. Ia, lea tau una ia tunei tātou polkalame. Whanga tātou mo sa moa. Toi una il polkalame le faso atu nei e ova ma le tolu sfuru a whai whātoanga upolu ma sa vai ua tātou free range. E toi whaati matal tūlanga lale nei o le fofoa o tātou mo sa mo o loo whawhau tonu o tātou atunu. Ai o manatu e watu le whapinenga leo saunoanga le sui malu e tāua. Ia tuu ai le mere nei o le tātou wola whalangolango I mea ai mai fafo ia tātou te mawhaki ai. E le ngata ina tātou le lopo a me nei tutonu. A le alu le tātou foreign exchange. I le tau whataua mai o lo nei. I o le tāuana le tātou poloketi miliona le tau o watu. O te pesepea, whai lau pā moa, whanga au moa e afe, tolua au moa e ai laso. That's o le whatulangana le nā. 5 surulua au povi, ia ai lau povi vai aso. Ia whatulanga tua I au maa moe ma le tele. Ala e whawhanga I au lava 5. Lava mea ano, ia lava ma mea le lei. Ia na le pini le ma tau mawhala u morisaina, ia tau mawhala u avoka, tau mawhala lau wesi, lau isala elu ma lau aikupito, ia pa penana ma urso I fu malu loin. E whamana tuatu na e whaftai mo le, sui mo le, whamana mai. Alo, whaftai, ia, mane foi le whasoa al minsta, ia e fuafuanga al mamau, ia, ina ia tau fo ia lava le, tau pupina langa lau fionga sui mam. Se tu le me lau fionga sui mam wha no. Ia whaaftai, ia mure atu le angang whaaftai fo I le fionga al minsta, I le whaupopo mai fo I le tūlanga pei o na watu iai se whaamtalanga. Ia ai o le tūlanga lea pei o na saunoa al minsta. E pei o si mele a le e vai atu ai, o lea ke kusia le GMO, me fo le genetic modify organisms e pole. Ia e tele I o tuai ngā o lau tau matamata, e me te fo I o manufasi, ia e whao ngai a me ia fo I lili. Ia e wawai tutupu ma mafa, o lea nganga umo nei mea uma, I whai whato angai whafu. Ia kele le kupe, mass production. Me ngā reo wea koe a fufua ngei moa e le pēke nua masinga u koe fasi. Inga ia kele, ia e la ngai mea ngā o ngai ka kui e kukong, ia wawe ainga. A o lea lo ia I foi whaala kongai kongo sio ka kua kungu.
O le nge ia pe pese ma ka mo fai le ka ko organic. Le ai ola ya ko vai foi ka ko wa mo ia fa. Sia se vai se mo ka malua mai foi le se kingo. Ia ai e ke vai ko foi ya o foi nga fai e ka mo ya ka ko ka ma feu ia ka maranga wo. O va ka usanga. Ole ma ngai ole e li na le meat foi di se asa ka ka ave ese nga o man nga la nga se organic la nga le ka mo fai mai ai ngai fa la ko ngai la foi e au fa nga vai la au fa nga vao le foi sa pese a koi foi le si ka ko fon kanga e ingu foi e ku kama pe a fa nga vai la au fa nga vao ia e sala ku ala ku kama ai ya la is fasi vai la au nga ia la ikiki asi makau au ke loa e o aku le di makau sanga wa fa makoko a pio ngai mea umanga foi le ka ke au kilo iai e wa nga pe va ve fai ngai mea mga ko ngai ile organic ia pe nga mari e sa nga fionga mingska uso mingska va ko fa pengele o kingo ia al kulanga nga foi le kam fa ko ai le ropo me ai mai fa fo ale la kam fai ka ko wa fa ile le ngai ko samo ia au fuka ke la o mai vai la au fai ai wa ala se ngama ma fafo ia makula fo le ia fai fo inge ia e kau mo organic fo le fainga ka ko la povi la wa la mo makula ngau fa penga ia ole kulanga pe nga umbai e pausi mele o si ia ilunga le mai de coach fuluongo ile si kausanga fa ku pere a suiva kos fuluongo ka fo ko ngor ka ko facility le ade fale fa makoko si le ilunga mai fo le fast food valu ya ko luongo fa valu lo winga pe o kausanga fo fika ko pose me ko su pasengere si kanga winga pe sa li po ke le kausanga wo o le ons food sa le kausanga yo o le ki valu se food winga o le si le ala e evacuai se mako ku alalo mai ale paka ku pai lunga ka ko kama fai ai ka ko ole i prevention puia wa fai o lewa sa ngora fionga minska le wa sa ko fulu sinifo ko sa ngora fo minska le ka usanga le wa dimba se fulu sinifo o le aka ke reactive ka ke o fu ile ngare ko fikia aka ko me ile sila sanga ka ko e ka fai ku late prevention ia ka ko more proactive fai ku langa ia e mafua mai se fam kalanga ongo le lua fe mare fanga ma ko o ma ko task team ole fa ku ngor ka ko le ka ko fa mai le fa ma ko lua fe ma lima a mingskai ale afionga ya mulkalo sama ko ma do official lo yesili ia mai se foi fa la ko i Singapore ka ufainga study nga ia mai ko nga masingi ke le fa mai Singapore e umala ko nga ale me ale ka fa vanga kule ole fa mar skiing o ka umafa me fa penga fo de palengi ia mal kula fo le ia mo friendly and le environment le e ia de ka ko ngot fa mai inga ia la kwa fa malo ko ia ke ve ko TV me uma fa ka kusi e pe ia kire o mai ke le fa ese konfikinga e se me foi pe anga ko i lo lo mau ka lo poku moe ia fai wa ke le o ka fu e o kwala ko sulu la kumasi o le kulanga nga mai ka winga i fa mai ia pe la si me le foi la e ia nga ia ka mo fai ku kulanga le mai entertainment sui mo anda prevention male nga fa alo ia se fa mkalanga le ku nga mo le fa fonga lo fionga fon fkala ia mai se ka ko fonga su ngai ka ya fa stai alo fa stai sa no le sui malu ia ono le tau o tere nei foi fa la tonga ia ua sa o se ia tele sa no nga al pai al mota ia mai se for fa soa al tato foi nga malo ia ua lava le puipuinga fo ia malanga iluma o le nei fa la tonga mele ia ona ua tato te malo lo ia o la fa wau ia tau manga o nela vali poti le aso taiao pe atu e taliu mai ia ona le tau fo i o le poti ale fa tonga o fatunga o i tono le tuno o lo ia fa se silanga al felo tusi o le aso lusu tolu mati la fatino el siaki fa so i fo malo lo ino la fenga luenga al tatu official fono e fatino le fa tonga le o fatunga
ia ma o leo fasisila toi a o Jesus fono e mo mia se siaki ia o avanoa le solusu tolu mati fatino ai le fuafuanga taua al fele tusi ma le official fono ao ia mo le avanoa o tau fionga i sui mamaru ia vai no leo tato o mai tato te manava mo le asfono nei ia e manatu tato sai in malosi mo tai ao te mau foi se isi avanoa fa o tato ngā wenga pa malolo fono nei aso fa tai mo to fatatala so alo pulem ta upu mo manui o le tunu o tapo i mai malole fa totoa malo foi le fa pale ia le li lo na poto fa so mai o tau manui ai la lo favor tato pale mene nei aso fa tai atu ia fionga te fono ma so fono tato komiti mo le tape nei no li poti e pe ona felafo la fo ia isu nga fono le tunu fa tai atu fo ia fionga min star mal tatu malo mo tali malo fa tuanga komiti ua fa fonga tatu mauta male tinu fa mal mai nom ta upsala ngai tatu filaflafo inga ia malo fa tai ta pena tal so fuera so taia le lofo le tua mori atu yelo to so fua e fa o tatu nga wenga toi e mori tu fa malo man fa tai fa lulunga mtanga wenga fa la putonga tu mauta tatu malo ia malo le sai malo foi langolongoina ngalwenga parmene o ani ngalwenga fa tali mai nei aso ia angale leile tua ia be foi never know ia fa talo fa tuai ia pasta tai unga lo pati mal tua ia lo mai toina lava ia o le lava te lo tap to kuai ia wala wal fo no su al parmene le tunu mele malo fa tai lo sunga ile fa out fa fenga malo fa tua ia mai merpone Australia falaptonga le tu Samoa e o ti ia malo faftai ia faftai mo tapoinga ia faftai foi mo talo ia fenga el parlemene ma na ngaluenga fai e mo mole tu faftai tapoinga le tunu le fu mai ona o se ia o fana witi ia pa ia fa malo pa ia fa tala le mo malu fa le nganu malo faftai tapuai manuia lavo sunga fono parlemene ona lau talo ma lau tapo inga ma lo faftai da fai o ese ngana lau parmene usala nei aso e ma tote fa maru watu upo masani ai da fai o sala tai ia tonu uta ala ia itua pe upu i le tulangi se fa le tonu o le parmene yang le le tua i tiuto to nei aso ma ia mau pe lo file mu i ainga umo si o tatu o tunu. E wha malo at fo i le sunga i le whawhengainga. Ale whale tua e mese fo i nisi o tupo le tunu o tapua i fontanga al parmene i tonu nei maota i ama whawhengainga o tapua i mai. Malo tapua i whawhtai whai o whaiva o talo al parmene i anga le leile tua i lo o tau wala wina. Whawhtai fo i au nanga o lo tau tua pēr mo le puipuinga o saunga le mu o le parmene i teimi o na tau manga pulenga o nanga tau tine mu fa le fa fusei tanga luenga leo leo fa pui tanga luenga so ta inga fa talanga technology to AP company er cool line ia pe tatu tala ne aso ia tuliro ina lo to wafio atu ele mana o toto ke riso o mori le mu atu lo to soifua i ofisa o ainga mai tu malo tapo mai ai tatu tele tolpo o te tautanga atu i lau fionga sus fono mo le fanga fale se la si sa ni stato talo e fai uel tatu fono tato uifo matalo i le atua sili e se le atua e o le mana ma le malosi o malava sa mato wa fea la o fio le taiao le amatalia o le mato fono tanga se fa malo lo mai lo nganga mato ia i mato uma tai to tasi ile mano lo nganga ina fa pe ona fa tau nuina o mato fa moenga le manuia fa pe na fo ile nei tu la ina ua i uma le manuia le mato fontanga ile mfa le mato wo loa se o mato wa fe atu ila o fio se mo moli le loto fa aftai ya te o eta ma fa pe la vona sa afio le faisalamo ma fa pe ani lo nganga e fa manua tu le li
Mea mo fo yo tonu ya ta we fa manu lo na suafa pa ia. Lo nga ngai e fa manu atu le li. Au fo ina ngalo se me tasi ona me alofa. O me alofa ia ta ma wa e fo ai. Ile nei tai au ai mai so le nei aso le mato fontang. Fa fetai ile to fa ma le utanga sa. Ai mai se le fonga al fono. Fa fetai le to fa manino. Ai mai se le taita ina o le nei fontang. Fa fetai fo ile feonga le sui palmia. Ta mai tai mali o le kapeneta. Ya ai mai se o fai pule uma. Pe o nao fia ile nei tai au. Lo lo fa soa. O lo fa maoni sa e foai. Mau ai le finangalo. Awale to fa sa. So ala upureina o mata upo e pe o na mato talanoaina. Fa fetai wa mau ale loto te tele. Ele ngata ilea. Wa mau fo ile fa malo si au. Ya i mato ele ngata ile. Ai fa pe fo i se o mato o tunu. Le lato fa fonga mai. Le au ngā au te pe o na whenga iai le pāle mene mā mātou fontang. Wha ai loa pēa ina ia mātou uiloa, ma manino, ne ia wha pēo na siri lava le pui puia, i lo le tautonga fitia. Ia ele ngata i lea e mātou te whawhataia fo i lau fio, e ono le tāpua inga si o mātou o tunu atoa. Le au whainga luenga tofi, so se whata whai taulanga wa o lato tau wasu ina ile ipuwai o leola. Whawhitai le lato nofu te talo ma tāpua i mai. O le hao le mālo, whawhitai le atua i lo lofa. Le ngata i leo le sui au, ia mai lato uma o whapea o na lato tāpua ia le nei fontanga. Vi ia lava lo suafa le li ia lo mātou tamā. Mātou te langona fo le loto whawhitai le nei tū la o na laua fionga pa ia. Su lava yo mātou vai ma le malama yo mātou wala. Whaonga haina pēa e whaapoto e a o mawhaatonu. Ia e maise o manuia lilo lo mālo e whaavavau e pē ona. Mātou whaitau iai. Ia sanga whaatua mawina i lau fio le vi inga o le mamalu. O le whaamanu o le whaanetanga o le pule a oma le mana uma. Ia tu mawatu i lau fio. Mātou te talo ta maa. O ani o mātou se mani o mātou o leu i le nei aso, o nā o lau o fio e mātou te sulu whai iai, o lo iai le wha amanga longa moni o mātou wangsap. Se ia lofa wha amanga lo i mātou, toto Iesu Keriso, lo mātou whaola, ia avelo na se mataha ua o lo na toto, wha amanga lo i nai mātou. Ia mātou te talo ta mā, wha peo na naunau le aila le baitafe, wha peo na naunau le mutia le sau, pa penau na nau o mātou loto ngā lala i lau o fio, e alofa ma whaamanuia i ate i mātou. E nei maota, mai lava i tai nei o si o mātou o tunu, mātou uma, so alau puleal manuia o si o mātou o tunu, se e whaamanuia. Whaamanuia le tāpua i ngā Samoa o poto, e mai se fo i lātou uma o mātou mafuta. Whaamanuia, i whaululunga mtanga luenga e peo na mātou mafuta. Ia fōa ele to mai a te i lātou e whaatino i nai o lātou. Tiute, e la mātou sa haune tā ape, matu ua. Tālo ia iai pelo wanga lelei, ia whapeo na soa soani a te i mātou. Le uia o wala tele vave, alo whangia lau fio mata i tai seo mātou wola whataua. O lea la mātou tālo. Tu mo mai lunga ya te mātou uma lau whanau le manuia ma le file mua lau o fio le atua le tamā. E alofa muti vale o Iesu Keriso lo mātou li whaola. Mawhatanga mawhanawhana ma lau lawa nganga e lunga ya i mātou ma Samoa atoa. Nei, se yo o le whaavavau lawa. Amen. Malo, whawhatai, mo tātou tāsanga. O te whasisilatu wa tōrpo nei tau manga al whono au whetu la whono. Se eu lele tu la iwa tors folu i le tai au a tai au.
Alliance Recruitment, we're based in New Zealand and we're 100% owned and operated by a Samoan family. We're here to recruit people, to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota to be able to come over to New Zealand. Ka leilo me a faise le wa madiu mai ko inga o leilo po fe ama o se pipi te ma o ke poli cha wa fa la insure a se yo ka o ba ai pom fa sa ulong pe me fe ya ulong na ke no penga benga mar fam ma sa ka ma la fa la insure ke pongi se ko mai nga ko mai san mai ola ese kala nga sa fa ya insure ko inga ke ni sa nga ko mga media ko pe e release ya o insure ko inga se yo la ka he usu ai o ofisa ma ave pe pa madiu O lau insiwa e au wala i se te ngā tupe mo le lumana i manuia. E mole pui ngā tau tupe o lau soifua e tua i ailo whanau te tina o te mao le ainga. Mai mawhai o na toinu no atu mo so se mafua anga i te whina ngalo i ai. Ale mi whai losa kwa koe ko wha maka. Tina, ke o polo le mwhai le longa se wala. E le si loura se kama so. Samoa Life le insiua mo tangata nuu o Samoa.